beka yensa ye de ebre mo na se de ya na metena se a meka no dwumadi Nana Makaba. Nana Rie, Casasa Bema. Mahudua beka yensa ye de ebre mo na se de ya na metena se a meka no dwumadi we no eya adesua pii wom de se wo wa ye wadwen se adesua ne wo mo no womfa ne mum se wota waso na wonya botra obehunu se adesua wom obedi ni ke saba na wosua ne afiri mu no Debi abato wosi wo mere bi na metie wo Nhyira FM Obaa Adwoa obi saa de na sambaye omu ye sei na abane wo mu no wo de ato ho na atumi aboa no kwasam ena me won komo baako ya medie na nkomo we ne eche nkomo apem mena me ka kira wo eche nkomo apem tita muguchu e ma sa nkomo ne baako no ha obi wo opem nkomo bebre tre ni ade eye baako pe now so chese eja demu last 2 weeks and esinya make share wade ne ba last month wade ne ba ba ye wase ne ba no afafuro na wo bisa ne ba na hwan na wo ne nyima na wabo ba ma bidi na obae me ye die ne no na ma me fe ne na tie dwamu die ne results ne ba ye and last week no and I'm metena so na mekenkan ye na che se be ma kora ne ba no bo ni din no die ne na prove se enye wono a and I'm say ma me die ne say be ma ne nye wono a waso Obaa Adwoa me ba no ye virgin o etie ye be ma na die ne no so say enye be ma na ahe dia he mre e me ma nan kasafo wo baby awo no and pie free eye ababa na no afa de virgin no mema for ageminsam me ka che wo se ne program we no ye di kodi weekend no ti bibia ti misi ensem ewo mu no soso tita mu kuchu ye be bie ni nyina so na ye de amamu sene se ne sene efata team ni very solid no kwasam ya hye ne se bankwa ya ye de ebremodini e ba ko pe Obaa Adwoa eni medei ebre ni dru a eye jury no mema won ma bam panel no ya toto questions ni bi e de ama won mrantie ni mienu aba baako de ono approve se nya ono a so mrantie ni mienu aba ka brantie baako onam kwan so wo ba mame nko eye esinya me che wono na de ne ba no e ba ye ne ba no virgin no virgin fawurade ena ye ne esinya me che na wo ye ufri hene na ba ye juso bisia se na no do be bai enso ma me kan say no kresa sa pepepe obabo wasam ne tofa na makọ obayi so emrantie no miensa ya epie mu emu mienu tia eboa woni mu mrantie yi ya bekoso ne we woni mu no oba na agboni din Facebook for mu ho mo so bodua ne mu ho mfa maye maame bo wasam ne tofa banche sa me bisa no wanka say we mu ebo we ni mi omo ensa no eka ho chechire ba na ehwe enye boy ni ansa na me be chene se on ka no kro ne se bi ka ho a on ka no kro no ka se bo we eka ho na we so ka ho ti me ko we ma mo na pa che me di ma me nya botre start free baby a de ye ya o di case ne ba ya wo ba na ma me fe na ti adwum me bo a e si san e na mo de ba se enye de ne no se me ba ku na di kan si me ko no se yin san nyen dia no ofa akwa na ba ku oba ne nyemu yi o ni me sase wo ho oba ne nyemu yi e na ye de ko chem ko bisa no se ofa na ba ku oba no ho ba ku peti yin san nyen dia mame o ka saye pa ha ka saye asam na ba ne nkwa da asam o oba ba ya virgin tichira sam ne mu ye ko chem no na me kire me se me ko bisa boy no no se nyane dia anam de kotoma oba ne nyemu ye no bisa ne se one ho ananyem no se one boy no yitire ene ne eyitire no ena akobisa be ma ko cha no se enyane dia na ofa na ba kope nti ye nam no koto boy no ma me no se onya obia wo fie ho no ono onka so onya nyin se wo fie mo obia nsi
Obi aka say ma fi ho no so a. Echa kokko no kopa dia ade de bo wa we pra wa. Timi ye say die na na ebete. Ye ba na ye ne dia ne hu. Ti ye ba na ye hwem na enye boy ne dia. Boy ne ka say e ka ne say wo ba no ka che so ye virgin. Enti wo ye den. Also fa no wan fa ngu. O fa no wan fa. O ba ko ba wan fa ngu. Also wan fa ngu. Tinyi ono a. Enye ono a. Ene ma mo di case ne baaye. Me pa cha na ye di baasi. Che ye die ne me ni buafo bia ti deliberations say ni hana me di baayi. O se die nti na sabi wo ne wo beda na wan fa ngu. O se die nti a. But then the no say me. Uti bi kire. Ade wo hu ye na waka. Be wo ban so odi gumu. O ban so odi gumu. Me boa. But I made him to me, James, I mean, yo. To me. Mamma, Massaba was what? Mamma called Bano so. Rebecca Money. Becky, now we are. Oh, Obano were in for pan and why a fair year. No question. Na no bear man, I ye dear and our results and by ya. Then you want one more coffee, one and a casa. One and saw your boyfriend. Me boa. Or your boyfriend who drew your friend in Nakasa. No, swap for on friend Kashi. Sure. Na yan shad ye be no edi bear me no me and sasa piemu. A old mamma boy. It's mammy, my memory was so. My memory was so. Now no boy, mamma bear me and so said 19. Son, yes, saying yes, I bear mana. Be dear na. Any ebe your more macan. Ye dear and your friend say Isaac, on and yon one. Joe, now Sabu deem be me. I Pajo, when you minimally did Nambena, de coffee. But a boy Tuntumuno, over Tuntumuna call. It's ya for Mokala, no nimnity. It's the agony for Chemical, Bray, or say. O say, Miss Ovenia mean, O call black or cocoa you want. No, so I mean, Sapan, one anything, I will say, or any bibida. But on any or no say, boy is so far. And it is a brow will come home, or one a cast boy is a book in a time. Eh, said this we so a company. Yes, I won't come. Cocoa, you, mamma, and call a memma. Yam Saka Womudino, a year 9. Near the canny a dear and near friend Isaac. And near ye Womudien, no yammy and sa. Ya Womudia Bamusa, Womonia Baye Yada. Back with the Martin, back with the Jeremiah, and about with the Frank Owusu. Catch one of the Ahenano. One Frank Owusu. Yo, Pacha also the Ahenano. What's your Martin, to Jeremiah and Emma, yet. One of your so yet. Mommy and Sonny and ye dear. Etino, Frank, my memory also. Mammy so about. And was say, Nibana Bodi, what was a one in the banner so, now one in Namnia. Then I will say, no crassa, one ya a bayanada, Rebecca da. Now so Bama Wilson another. A year Martin, son another. Ain't no say or pursue one of some no cry, a Martin come. No crassa. Can I see you, mammy? No cray. Some are men about you, Martin. Memo akwaba asem no mu die pa na wobetimi e kire ye mu afa san na wonim woni Rebecca na montrom maye hunu so me Rebecca na montrom de asem na dose by de here na Rebecca no a ge o ti nyabode adaje na church Rebecca o 3 me na kwa sorry I'm church member sorry it's one Anante Chapel International Kasade Anante Chapel International Anointed Hill Chapel International aye me na kwa so na say eni bia na wo ye chere na sa kwa say oba o pebe ma ba wontim ye dey nka na me say ma me gine number na me receive bia bibi wo ha ti me gine number me ye say de me pe no opportunity o YouTube na asemi wo kan ho say onu ka no pem dada ba no ntimi nka so we can no credit mame eja Martin mame oh we can no credit
Osi abaya yi say no pe wo dada no ntimi nka asema wo kan fie be say ni ocho ni 1 year mo ni 1 year eye wurade Rebecca wo betena ha sere wo ke shekresi mu ene wo mele wansan wo afiri ha obi antam kuchu mele wo papa fa wo no ma maame kanukru anu ye kanukre o maame na ekasa kire wo no betena ha besere biem juma medi wo no o ma ye boka wo virgin emema nan na apie mu ye ka sama wo te wo sere emema mani mere wo so ka kire wo wo na akwose krachi ipe kanukre wo mu enyema mkwose na ne wo ye wo fe wo wu amanana wo so ka kire ne se wo nyana na wo pedada na kana na wo ntimi nka Obaa Kachi wunimu no mene ne kwaso wunimu no sawa ya wode ya na mene ne kwaso wonna na kwaso re no na na chere asa why Martin ona na na chere asa o chere masa choreography church choreography ana ye den no choreography wo mpam woni ni kohia wo hene ewura kasa tata virgin what mini mema nine ada we kura de ye hunu no ene ne virgin echi ene ne virgin echi e breaki we chire na sa na ne mema nine no eda na Isaac no ene mema na ka wan di kan wo da ye Isaac ono di kan njo so ono breaki wo yo ngano gore ubuza so ni Isaac echompna ono wa bibi o size kran hu ni pantda no ne nanyi ko ono tum tibam te so namba anhire fam na me ye adwuma ka me jaaba anom ka jimi so ma me ma o mo mi dia ma me nyade ma me ma wodi no ko besia simpani fo no afran ko o chia me hu nyina ma amfran ni mpani fo ba nyi nse ne baaye no ye bisa o se me ni bo we mi nu ena enyi mo te side na me tia Isaac ni wo se meni we no kokko ne ko Madonna clinic ono ko bedi adanse a ena na esini ne ka se enye na twempna 2 weeks 2 weeks say me na twempna na otwumi na se no buso me enduru buso no akotwa scan no onye 1 month some days bi guso a wo se na esini ne say se yeti su 2 weeks ayemia na me say scan no bi nyim 1 month 2 weeks na 2 weeks no what dey free so da ko kan wa dey na me so me no ba for propane te so kotwa scan na me no bi na chi te se bi bo na me ntia se mbusa na esfo no me dey omuchim se seni na tentim na ba asa na me wo nimdie bebrebe fa won to mo kan sa no na me sare finance na ma dey asanim ona ti asa bo ngasa mboa me am se da tum na komado na ko buza se so ba anyim 1 month etimi to 2 weeks o mo sare ge no aboda ma no timi ge no ko check in ko di 2 weeks an kan yin se nke ni an kamaje ha se na fm de ma boy na fm ya Pacho be am phone to silent. So be up from bebe. They be not to play mood kra. E de oba no. Jeremiah no. Mentum se ono a. Okay. So ye dwundi. Ento ko twa scan na ko di na watwumi no dia nka ye ma ha. Kana kamaje. Ba de entum moja ntum. Tu so woni aba be mo twempena 2 weeks. Na watwumi no. Woni de da dodo sei. Watwumi mienu. Na watwumi no. Woni da twice. Becky, asama krachi ke no kore. Martin. No credit. One would that twice pay no kore. So no waka no kore. Ya e wo mu. Hey, every asem sam. Ntima nursing e ma me ni mistake. Nursing wow. They also chance. One chan ye. E ma me mistake. It's mistake be na ye. It say o ka che me say me nya 1 month 6 days. And 1 month 6 days me check enye we mi nu a. Ene ya Isaac. Sa. Na Isaac no na ba die ni so enyo. Kanu kuro mama me blessa o kanu kuro na o de twetwa ntro sa. Na me expect say ka di case ni bank o say nko bo me no we mi nu din. Because nyamo tre no ga say ni say ni unity no o de she me no we mi nu. Ama ye koshia numre na abo 8 na ko ba 9. Besan say school parking in Tron Yokushia. Obaa one guy in the bar. Na me nko me film be shia am. Yin say ni unity wo ba no. One Franco wusu na ba ye. Enti nkomodi enu mi nchirim na boy we say guy na sin yin say the mini mi na e dey. Na me say da bi nipa me nu ntimi nyem
Obaa ida se ba ku so di kan dey e call no ho ansa na ba ko dey dey ba me forget the SCB me forget ni enka ska mum ni enko ya abortion ana me se me nkonya wo mfi timi boy ni enko to do enko ya abortion wanga na me so man spiritual me to mensa tonsa na hwe Frank o ka kire krachi se monka musika mum na monko yin seri ntum tama asem ne baa no ishia mini ishia ana me si nti ono kra no onje girl ni ndi na me meti misika kwato sa pregnancy test or pharmacy one tie test ya na say una kwato baa okay una kwato baa na kwato pregnancy test me no na ko me no anko na me no na ko na mouse kama kwato e wo baa case ni baa say ya den fa Jimmy flu one na untiska untiska embo gewe nhuka sisi so na o ge no kura trekan kan na ase na ni trekan kan ge no twe born again me ase phone na phone se ni tuo no sa bo be na se kan kan me ase sa Martin e ka ono Martin mami ki bag na bo wa chire fato fom me ni abere wiai me ni abere papa Bema, what you mean what bad down you what seven na se bon me wa mama na se nko eduabo o no ba be da be kan se na se bon na so bon na se bon na se bon bi san so one kan sa asem wana ka sa asem ne kire me wana ka sa ase upa kwa ku bodu se be bi odun nto no betwa ene nto na mi twa me ka no kure no wo jino osa den a wo busu mo ofie nti aden a ade obetima to atwene wo betima tomato a wo ndi edi mechi wo busu mo na mani abre me wie no mabawo so ade a so obusu mo ni fie nti ade obetima to atwene tirim ye call school mo de ne si tirim na asem no so obusu mo ni fie wase busu mo ni fie nti ade obetima to atwene na me hwe so nko mi school sa na ono ne ka ya ne ase wo me hoho okro mu ono mo nti se ni tirim sa ade a se won timi ni mi no nko plan met na ha me kasa wo obi ankoye plan obi ankoye plan obi ankoye plan obi ankoye plan wan me so ubekumi ato akwan e wa bla obi ehun mi o ka sa asem ni bi kire o ka kire me me o ka sa asem no kra ma me ade mi bikini na akra si won mo but me koto ofo no ana efiri won no wan ka sa asem ka no kure obi anko adwenko yo kan ne ka kire mu wo be jina na ayo anu tobe na o jina na ni pe hwe odi a obi se o ma te de na pesa o ka de bo ni gi yo no o mo hwi ni wi asne na mo no eso ba wan hwe ya unku hane aba no nya ntro no bibi twa ye pe no kresem kamen pe no kran kamen ma omo me ase me phone na enyi wo yo phone ase yo me ba twen aden a wo afi ohun se me ma take screenshot I screen recording me for afi no be delete ni audio sa wa ya na wo phone me no use no wo se wasma kan no wo na use phone WhatsApp wo delete a ba delete for everyone what delete audio ni na join then time is my pick wo na smart wo ya smart me oh yes smart ya sa phone so se me smart next ni na wo de na mama me se o se me ntia me the next na mama okay next na me ma fa next na mama kan ko twa akora ma fa paper na ma e share na we you ko me ma share paper no so da wo me se kan ko na ma to me se o be to say musum ko twa scan no bo ana musi next ni se obi nwe tutu se me ntia sa me frem say ne scandal as a photo won kan no kru next me na mko twa next ni se etimi 2 weeks before ana sa na next ni ka kire ma Franco usum Frank next Frank way ebrebe na ushia babe nya botre nya scan asam data mini ushia no eye brebe ya 16th May ana woni ni shia last year yeah last year and last 2 years last year 16th May woni ni chempena di saying woni ni chempena bo so ba ko bienu miensa and for how long 2 months and 2 weeks 2 weeks yeah won so dey near 2 weeks so me dey near 2 weeks but on we da 15th on we da 15th na dey 16th ana on me be share tama case ni see no one guy girl like omoye ko ba no unim say memo ni chenti ensem bia na o ka che girl ni bia na mi la say
me information. Also need that 15th, 16th and or to a drum man no me. Answer no nim this year. Around 9. Krache, what the one I wouldn't say Martin, and then said, "Nah, I'm all about one another." Now, so touch it. That's the way we are. Now, we're what was so. Patrona minim. Now, Obianim. A case, come on, anything, and I wouldn't say, what touch it. Answer our case, Nissi, no. Answer our niece and by Frank. My mamma, Frank. Those one in the champion 2 weeks. I try. It's one in Martin, we and also to us. Patrick, they were so, and only answer our case nearby, and I'm who say on in that 15th May. And also in that 16th May. Yeah. Martin, none of that 15th. Meboa. 15th May. 15th May, one another 15th May. And I was one in that 16th. What me say me date, man? Hey, yeah, we also need that 15th. I don't know. Boy, catch it. I can't say na match calendar. Minim damn in die. And I'm on that 16th now. On that 17th. Over can we in that 17th. Me watch my meeting. One in that 16th. Na me send that pro. Next Friday. No confusion. And I'm training mus again. We cannot credit. Na cast na kai simple. Onkai date. Mate kasa. Onkai. Me in that 16th. Next Friday. Bisano. Then tell me upon sorry. Yes, your upon sorry Wednesday and a Friday. To many that Friday, May 16th. I the chain is Saturday. Master Mamma Casa. And the chain is Saturday. The case in the moon, I can say. One made that 16th, I tell you, 17th. Now I mean, I send my phone, I say, recording say Bushun Ken Casa. Then tell me about me, she and Kosia, Jim watching. Now recording was coming back, coming as soon as I come up. 1918, Cabo. Come on, free and grant much and not more from Bunisa. So would not say, maybe so for you said Jeremiah or you drew our wife. Okay, I didn't come about also a very tangible reason. Yeah, now what can you? Oh, you know, more. It is abortion is one man found one you see in Cascamunque abortion. I don't know. One can't let me say in Cascamunque abortion. Man can't hear answer. Any day, a 1 hour kind. I'm sorry, kind. How one can't jam is out there a boy radio on Saturday in case you've been to one of that. And I'm a Messaka say, and could you be feeling century more gentle? I'm so kind of was someone. I'm kind of was someone. I'm from happy. Maybe I'm a cook. Then I'll be a car. Won't me not I don't want a champ track and some of them so on minimum. Mammy, say, I look through. Say, Ning I won't some are kind. We say, Nadian of Christian and then quick. Dear and young Queen and a deal in the bar. Our resort in the bar. New dear in the bar, not your one. I can't talk. And dear, but yes, I'm son of dear and I am. Near Koya DNA. To Mammy in Tiasiano, as women who man Tiasan in your Juma. That's what we can't talk to you. We can't talk to you. Mamma Mao, so Martin Memmo, what can Sabi Brema Frank and so Ancassa. Frank, no more Cassa. What's the about Bay? 1 in the 15th, 16th. Yeah, 16th, father. Martin and a die, I dear chair now, so 1 in a die. But Martin singing correct. 16th. I don't know about what I make a day. 16th. But and say then a woman date. Cannot crack on the quick trust can buy this a resource. I watch the Dr. Nibi or my minimity. So no perfume, so a baba was a trust can. Emma or no car say 15th. Into one of the who a data on no car 15th. Okay. Can now for no car be sour so one kai. So or car so any die or no die and I did die. So I say Becky, my memory was so. Catch you on that date, baby. Martin, then 16 to 15. 16 to 15 is what is one 16 to 15. Walk one man over with you. More plan I'm for your plan. Anyway, plan. My mama meets your babano. Also, yeah, they Saturday, Friday, no shame. Repeated all kinds of things. Also, when I made a new man, we could die.
See us na What's one in the Majedi after Majedi. If it's okay after 7 minutes, after 7 minutes, Frank. After 7 minutes, there we me make a chance I want to do. And also no crowd, no me do any be. Sisia, soon. Aha, no, be some questions say. One more doing business here, just one a bear my day. I want to bear my day, and then after 7 minutes, you can yes, I come in that. Becky, Becky, intervene said you can Mammy call Becky. Becky, that one member me to be that. I dear chin Sister, and you men or baby, no more. I imagine a crab on Tim, and I'm a Mr. who can't secrecy more, and we may one son with free. What means to me, my walker son? Martin, behind your mamma, Wamba. What's that quadrat in your wamba? Miss Anna Woodaka. And the Fanny Castle. Becky, that crew to me, Mamma Munuda. Becky, it's a mamma mia, me, Martin, and Cassa, Ebacho and Cassa, Martin, and Franco Usu. One more dadacro, Madabi. I did chain away trade during the Bremen. Why now did Canada die, Martin? And I want on any day, Chileno. Jeremiah and Swaba. And Quassam, Ebraka Sakasa. One Martin the D car die, and son the chile. One Franco Usuda, Docrona. I had Docrona, dear chin. I dare say, yeah. My Frank said I will buy, yeah. Yeah, one will be done. I did chain away to trade through the Bremen. Martin, I somehow walk on a but I did chain them to and I'll tell you. But walk us on Uti, I was on the medal number. Some will die, yeah. I don't know, Jinasu, that's not can say, you can be one of Jinasu. None of them, and you men on no trade during at the Bremen. Hey, Wadin young couple, some Patonko, China, Jeremiah Metrama, Mena, Mimi Sana, some wine, and Nadia Jimmy, some case in a move me and Cassa. Why would you move and a move? Say, could you? Mommy, Becky. Eti woni be mai die ye no na de tie na ade we so ko die man patch some we dey pantoma ade wa mo fa ade empepa ne fie no mo fa ade empepa ne fie no emfa emayen Jeremiah nso aba Jeremiah betra se wadi jinyame wadro jinyame tattoo e de ato na basa so e na ye na mesi e na e boja ye e wo bra so maami ada na wo sere asam na sere ade na sere jinyame na wadro Jeremiah wadro jinyame tattoo Jeremiah memo akwa ba na wo ye kasade ma me be ma microphone mo no me microphone no. Oh yeah. I'm here, Mama. If I say, from Jeremiah. Jeremiah, Babu Mudie, and Assassin Sudie. We are Bible Moody. A piao. Jeremiah, no, no. Give me tattoo, Adam Nabasa. I'm a winimono, Becky. Minimum. Becky, so I know when you move. Madame, Yamia. Hey! Becky, so I know when you want to know now walk a day. What's in your water? Yamia. Chiremu ye, and mamma in Obia Canadian Tiacaw dear. Madame, Town Michiano. No, you banner meaning. And he Obina catch him say when you Nambusan or catch him say, I only boy be. We throw business. On a way. Boy, we throw business. I Obonidi. What's a big joy? Big joy. On one Isaac. On one Isaac, you okay.
wakache mi so nne na mse no yede on kanchire ne maame na nko mo nko boy no wono na nko mo nyele enko kan se nyi se no kasade obejia ti me kai no wakache mi se ti be 2 weeks later na dan fu bi oton wache na den time we koye adwuma ho no ti na mba menhia na wakache mi se ge na nyim ti me catch him say eno me de ko twa scan no more to ko twa scan no still na dem say 2 months insane 2.5 months ko twa scan dem 2.5 months on na dan fu ko buy no catch him say dem 2.5 months na me say baby 3 dey I just say boy ni ma me mo na me de mo ko bona mani to catch him no so ko en boy ni so njini insane nam sa na wonya sure sa wo na ne nyim dabla bi ada wona na na madam ta mi hu ya no me na nda bi mu wona na da o kai data wona mbeki dai madam ne be wura ase end of June ai be wura July mu June mu kache June mu na na dai enu kana ya end kula wie June ya ende ne be wura July beki o kai bra ye Jeremiah na wo dai July mu no na so July de na wonyem awurade nyankopon e fa oti mo enyem so July no na wonyem eboa na wonyem ana na Jeremiah no so kwadai awura na wo ye wo desa me nya sa o medical born na mane obo ho ya mane me boy Jeremiah na mane sa wonyem and to na hwe no school ni ade o hwe wo o na hwe me se me kwa ko cha o hwe wo e kire se no ma uska no ma miska se ko cha scan me di wo school ni ade ena na me obi ana me communicate satam na menyim tina me pese na teachers for no se bia menyim some for so me se me communicate ni ade o de nyin se no communicate no ai na me de ko ti ubo Jeremiah mane se wonyem ena so no tiase so no be ho Jeremiah for microphone mo bia asama be kike no kore oba ka kire wo sa wonyem enso se wo da so gugu so nyin se no so nim sanya wo dia krache for microphone ko wa no ne kasa ma me madam mangugusu me na nda obat onze we no nya ka chem se dise de se na akoba no mintimi nyime ni se ene me biu ana se but so frame ya ebia mitimi ni hia wo so ne na ne yede madam den time no mimi hu ye ne dem ne na nda biu mu o ka kire wo no wo ne na biu be ke no kore o ka kire wo ka kire ne sa wonyem no one o so no wa na biu ma me kan ka kire ne kwan san ma ne kan ka kire ne o ka kire na sa na kasa de me kan ka kire ne se menyim ansa na wo ne koda ka che na sa wo de obi ato foundation awie no eno na apembo a madam anya no kuro mi ato foundation na kwa na ti ho e kire me se onyimu na me busa no kire o kan no kure ne kire me ene no kure ndo o amfensi o kan no kure ne kire me tasai se ampa onyimu ena wo to aso na ne dai madam ne na nda biumu ne na nda biumu woni ababa mu da mpere do sai utimi kai how many times I want to have a sex ne na have sex and before enu for ne zo kwa de do so che o mo maka awurade nyankopon woni da do sai asem da 3 nduru 3 that as a 2 no kore 2 Becky no kore madam obua mi so for mi sik ke no mo famra me na na ge we men le na ansa no afiri ha me ma mi yesa ba me ya boka awura wono da do sai adoso krache waso woni ni da bebre won timi kura nkan Jeremiah mara anya nukuru me na nda abatra ha di ginyame abo wa beti e di ginyame abo wa bet ya so so chese wo de be bo krache madam waso woni ni da bebre wono kura won timi nkan madam me na nda bebre me kai me no bi da bodit me bodit to waso woni ni da bebre me na nda bebre Franco usu woni ababa mu da how many times twice pay no cry Frank no da mienu pay and Martin so no da mienu
na wo Jeremiah wo na ne da bebre me boa yo so for bremu mame evangelist degree after there what you say so for ni pot enum na tia bisa de opeso bisa ne bia question Obaa Adwoa nyame nhyira amen na me pepen adoto nsem bi na manya pen that magogo mahu wagogo Obaa Adwoa me pese mbisa Jeremia say abaya na so na hwe no yampa Jeremia abaya na so na hwe na yampa se pa microphone ko wa no onya bibi na e bi oka chem na mu wo ya adwuma bɛn wo mfie sɛn afi na akɔ 19 okay ya me nhyira wo Jeremia kansempa na wo to atopa Savo, wo Jeremia kasempa Jeremia chapter 9 osuma ne man na wo su bogu ubo nyinsengu so Jeremia nti dia wo ye wo fi se ye oba na wonyem na wo obogu so no wo se di mienu ono so se bebre ehwo no yia no Sofo me na nda bebre one na bebre okay for kula ka kire me se minyi menam ne na me gugu so wo a we enye bia me koto akora ndi na me hwe no nti da bi so for you take kuro mu de nkofo se ye de me pese ntini na akwala no sumante so nkofo se ka kire me se me ya me gugu so preko gugu so sa na se kire ne se e bia me ndada na o fa mic no ko wa no kopim so be wo a na minyi meni se de me na me ne nyem ene ne da sa na minyi meni se de me na me ne nyem na bia owo anan kama koto akwa na me se da bia krom su de ntimi nyele enfo bi moja sa o ye de ni me yi ni kusasi o ye kusasi ni ase kusasi fo de o moja amanfo ma wa ba cho fa back no ma ha be ma Martin odin de say Martin o kan sembi na oho ye menwanwa kakra o kan sembi say one ne da 2 weeks mienu pe mienu no ba ko bia na akọ say just one say one virgin obua aputu to you so virgin bia no obeje why you can say no ko say one why into 2 weeks no ko 2 oso hoje mami mi say we abante we de me hwe nanim akola nyinse na bese no pacho fa mic no ma no mame pacho ye flow say Frank oh Mike who can sing be na won ne kwa asore what one na omo say omo musua asabi mo friend say pornography your friend pornography I saw them there near pornography I saw them asan your friend pornography ana bontin there near pornography because that time no oba no koto na alternative no ohwe no to wo hwe o ya me lady ayi dey say bi jira ni mu na so mo koto onam lane mu onam tim can I see say we could na chira na I saw them one ankasa ma dodo say no awe omo no me apart from this girl no one I put it to you so worry 6 again na bra na no mo so ko again no be can me can no again ma so oba so do say no what say boy we pornography ni mu wo de awe ma dodo say menyin say ne bae na madam for beka chen say onen boy ya baba ono so say ba ko pe ne dika asa ka che o che so worry 6 baby that one ko ena ba ko bege ba ko so kan bo ndem nim e o mbodi na me hu se nim ni ge ba ko asole pornography no aye fa no mo de wi nkwada asole ye pornography asole de ne pornography enti pornography the only do am kwa na we 6 and the obo organ so for me say o mbodi we na me hu say na ntrobe ba ma me misa o so obi abusun wo ofie o ko jitu nyinsa agu ko tu nyin say me na ma wo kama nyinsa to won kama ba ma udin de say Frank udi say 2 na ya no pa na anwumre ba ko bi akọ say ba ko bi akọ ba ko ayawe okọ ba ko oga se me kura me huni wono e kono oka kire o kan se ohuni ho oka kire me kura ni na woni gewe yi wona o se ne pa na ona se obe awu twim na mje ne number no twam na o je ne number o kan ye di da do se ne fa da dey na Obaa Adwoa woni baba ma we say oba ne se ne pe ho na hia me pa do ye pornography no Martin say girl ne se ne pe Martin me pa cho kan dia asem na kire wonti o ti ase ma ne dai so me say
na ne ne bi a wɔyɛ no ne yɛ ne bi ne sɛn do Obaa pewa those no kasa do bi fine ho style bi o chinchim ne to kyerɛ na me so me soro ya kyem na akwala also wasoro ya kyɛ Adwoa wɔwe wɔn Abraham yes Martin me kam kyɛn so wɔwe wɔn ei mama nkɔ girl no so na mimisa no Obaa mpa kyɛ fɛ sɛ Rebecca Kasadin wonim Rebecca sɛ ɔkɔ asɔre Rebecca na Obaa bum na ɔte sɛ ya konwa na utim ne ka kire obi so ode kyeche nti wo so de no wo de yede ode kyeche no kra de ne yenya boys 3 wo so de no unya 4 ise 4 ne wa akwala ba ko emema 4 eti sanum ye wi ebeba mu asa o ma me ba ko o papa bebre enti mpese me bisa Rebecca no wo Bible mu no na onim ne ho asem se na onim ne ho asem o ho na ya oda na se eho na kyerɛw yi wɛ asem na no enye ho na me do me na me ni jun se me date be na ba ko ba ya de me yen se boy ba ko na me date yen na wo hye empe be ma wo hye na na ni su banye de ada se me fa me ma tu ma hwe de ni su banye na me o be fa me ma tu na wa we wo mo ma hwe de ni su banye Adwoa de we so ye kokko kracha ko be hu we pa na mami mi so munyina mawie me pa cho ajoto nchen ho ye frɛ ne sɛ Jeremia odo ye ono woda na ye all fall down ana say fresh cream ana say de ubutu woni bia kyerem mawie all fall down ana ayi fresh cream ne de otale dan ana say wukuntunu ho kyerem because that akola hu see efe no enye all fall down chao so for de hibia ebe fresh cream ye de hia fresh cream no na Obaa na tare dan no ho urade eti ye na ye hwe we de na me Jeremia de na ye de ya style doso Jeremia style no doso wo de yibu ba ko prema na ye nko wono ko ne sai abe so moto nim so funya botre mani nkyere mu mayi de hene ya maye wa lu pray Jeremia no ko lu pray ena ye na Jeremia alu pray no oye ne se so funya botre mame alu pray no oye ne sai ben eno ni enkunyem de eno ye de enkunyem enkonwa nim de enkonwa awu odi utibutu enkonwa nim no waputu akosoro nya no a wana no ye sa wana no da sa sta no setai Adwoa bra wanyem na no ya lupre no wonyem no Jeremia na de ne ya lupre no obi ba Jeremia so tiri mu odei to Obaa wonyem ana watim de na kuntura konyam ewa wo mfie sai akonyem kware wo mfie sai na afa na wo ko 19 na mpacha wo so odi ne na star ben we nso do ko star ben we do tin finfin no na ye eda ho ana enya da ho eye de ai on de da wo ebo mbo a antimabre ni bia pajai antimabre ana ya da ho anu ajeja ho wi anu akata so na branche we di Adwoa mi we ya ma we so de na ye say because Obaa wotumi fa be ma ba kwa no pa no afa anwumre onsam ka chen so Obaa bia wonyim bia nim be mo ne nyem na Obaa de ope na asem ana odi ni nyinsen ye de Adwoa kola we o ya kola bone kola ye oti we yes that day na Obaa ha na wo fia so de fia konya de wa na osi ye ni sisi na mu se akola we ba na wa boni di na onyo no because we ni dimi na any face attraction and then the back vocal nene ayina absorbers na akola we mo tie nyina nya obi aba onsan or the obesa di say onse wasan boba ko bi or the says ba be kan no my ten
Adwoa ma arrest my case. So mame na me masha for akwaba emra adum TV so ene efiada no kwasam efiada bi a guy efiada bi asocha what is here obraju medie se de enim no adwuada ne besi ne ena ye tena se ya ye de dwumadie no adum afina adum wo boil up adum ba ya mema mu akwaba ewo so na mahunu se de enioma no esi etie ai eti papa yo so fo abam eti no na chese se na me gusu a me ma akwaba no ai your braju medie enefia dai enkoma ye die no eye ababa akwa 18 years was 17 years ya wo ba na wo huna kwada na papa be si ne wo ma na so si ababa yi no ye virgin na wo tene ne sa de kire be ma ba ako se wo noa and you say no for Berman and Marania DNA no. What the Berman by a friend Isaac. Now near DNA no. DNA no prove say and your Bermana. And I say, Mamma, now bells were a virgin. It's a day and a bear more turning son and your noa. I had the I am Mema tray. And a babaya bo womudia and a menu can say woman in our ha. Where's a minute that do say? Where's a minute that do say? Where's he say? And the show no anwash it. Tiafen wa join the entire kuchu. Yen ye training shasadi and some no esitie. Esin yameche. Ma memra also biem. Ada oba also oba no a virgin. Esi. What's so oba no a virgin? Meboa. Let the God me ba also sese. Na what be sense some be amaye. Mimi so ma me say I was in the banner virgin now. And Nadine obobo elu pray. Fresh cream. So for your bedroom, my men and Casawa bida. What did you never virgin? So for your bedroom, Pachaman can't buy a virgin. Mamma, I don't buy a number tia. One the castle buy a virgin. No kind. Isaac can catch him, ma'am. Say, so no, I made that no virgin. One Isaac kid and I a virgin. One Isaac kid and I a virgin. No one didn't fear bear saying 17 years. Now we are virgin. Ti Isaac in a breaky war. And so you send ye Isaac dear. Say free Isaac kitchen and go if Isaac kitchen, Isaac kitchen, one I can't find. When Isaac Devi, you know, Mamma Yemi and Son, they are in a toss war. Bodino, Nanus, a friend and nose, Cocono, and I never die. Mebois. One Isaac die design and saw an in a no suda. If they keep 1 month, 1 month, and I didn't know Edda. One of that do say, I know Cindy me. Cassade, me a lupe, and Isaac in air. Bacope, and one would die. Two and know so there we a yano, and I found my beam. Bra Martin, as a bla Martin. A decent son of a bla Martin. I'm out more than the only man was before Mubu. What for Mubu? Mamma be a new shower dross. Tommy, shower dross some pat. What a voice and I am on? Was a shower dross, Mammy. One in a nose to any Martin in our double. Yandam boom, but before me, let me head over one. Hey, would I ding a man? 17-year-old girl. 17-year-old girl. Yeah, by a busa also the kind of die, and so I'm going I physically, I was only big joy that we now send out, so only big joy that now send can be G back first. There be no one can be D back first, and so we are back. So it's the kind of dance and I really order. Then I would go away. No one can be never first, as an can read the number. Did he come also? I confuse all. Yamin die. Yeah, one can occur. Hey, medical share way, and son of me baby share way. Share and but me can win and the way when I'm dick and some mamma may be sad. And I didn't say number. Meaning so say the share and no soup. And so I will share Martin. But when I know to die, when the Martin that I found in a nose. I don't know. Kind of correct.
Eye wura de Nyankopon. O kasa ya ade de eturu. Atopa bi beku. Do be ko bonsam chi. Mate, asema ye kan nyina asa wonto won ase adai. Araze on dan na me. Da bi o de me kan no. Na me so bi sam say. O bi so enemu asem o se di kan first. Na me sina na wo sam de kan hu ni first. Ansa na me ba be hu. Ma me wo tia obusa na enemu asem. Enemu asem bet. Onye so wota na asem. Na wusu no mi wa wo de jana na wusu. Eji me ma eji se enemu asem o tia obusa asem wo wa wante. Enemu asem. O se de na bi kan hia na first. Me song. Ewura me mom futuro mu mani so de me kone wa na me ko me sa me ti mani da ho kre ma me nim se wo bi sa me se de na me di kan nya botre eti woni Martin da ya sa na wusu koda me boa woni Martin da ye no edi sa ya sa na wusu koda ade a chi ya na me na wusu koda ye yo na Jeremiah nso Jeremiah de o na hwe mi na nyinse kasade mame nyinse na nyi Jeremiah de ono so ne dai acha ebrebei July sabra na onyem how many months 1 month ena na onyem ushia Jeremiah no na makotwa scan no akotwa awie na den na woni memma bia dikada na wafa nyinsan na woni wo monto aso no wakofa foforo ma me kratch man no mo ka say ye connect na nurse ni ka say nye wo modia na mo form ho agen say sa de nye wo modia enye wo modia ti we na be hia na wo hwere me ye wura de Nyankopon 17-year-old girl akwada we ye ne de sabra nya na ma me we na ma me wontimi hwe wa na uma me na ti he yo Becky oh what go Rebecca for any must say also me kan say boys haba no onyi mo baka sanya ndi oso ya na still kan say obey wa so kasa ke ko tin ho bu na so stay akwa ndi o ya na o ye ya da no obi pon wa chana do obi kin wechire pabam odwan ko Lady Gold and then a man me upese ubisa wo mo ma fokra chese asem na agemensem asem kakra mpesem busa batan otoi in a way me blame ne kakra sansa oya batan said ya wusi kasisi e se okochi ne ba bi na wabo ne ade megidi se odi nyinsan ba ide wo hu se nyinsan aba na obusa no ntisa na ebra oba no soro ye na obi ba hu ka kire wo se de wano asama wo kan before then na sa oba no na one ne nete ana odane dem na woda wodem anya bia mi musa woni ne na tifie na ho na de debu a ye na mkwa kwa adwuma na sa de sama dan 4% me da ho ti bi da baby me pocha na waja obaba no ho wadaruma obaba wo fie wow opapa wo fie ware no eda so ewo ho mumienu me pocha opapa ndo mo me ma na je se me sa Dabi o mami musa oye wo se papa no wo ho ho mpacha woni ni nyina ne ababa wa na tifie nanso bibi nti wutimi koda baabi ese bi wo me kwa adwuma madam fu besias ntumi da ho ade chana mama me efa bi no me blame wo kakra o papa ka cheme se me ka se me ba peni papa wan hwe me enti di atom na me obi nto no so na me ka kire no papa ka cheme me wo ntem asema akole papa gina o ka kire akole osu gina ka se me wo ntem asema anka me be kan no na ya stigma bi a wo waja to ho wan kasa wabra bom no stigma bi a waja to ho e na e trend aba wo bai so eno enti na mama ka se me blame wo no because as o bad time a wo wa hu bi pain wa hu bi pain o wabra bom wo hu bi pain wa na wa bi wo no aka me ba panyi ba wan ti me because o ba panyi no a different father right and we so a different father enti so wan hwe ya wo bai the same trend na obekọ ono so bekọ akọ wo se wanya fefefe ba akọ ma ahwe ya be kakra foforo eso beba enche kra enu ti na make us me blame you because as a bad idea wo hwe abaya ti sese ya wo maya se me pa wo cho ya panta fuma wo 6 ya panta fuma wo 6 mamma dodo ya sei amoya mi sa mamma no o manyi se we na we na epanyi panyi no wo SS2 we na epanyi panyi no wo SS2 ono no ana we wa SS1 hey my goodness afi na we JS san ko be ko SS afi na we ya we JS na onyim na menim ta fo na be ka kire sa akole enyim to mo ka kwa na me jindi ame
Mami, mummy, and share your manum ye because they say no one will say, Anna obey from you. Akura, I think what we judges. I forgot, madam. I won't say a crab on about 1 hour to Tiba. Mammy, Miss Row, see me. Mammy, says a bear makers. I was saying, I'm sure my friends will be an workers on your baby or qua. And to one of Papa, my said, and say, is it your responsibility? And now about Fred Jeremiah, on a day about Fred Berry, I say. On a day obey or to obey. I am more responsibility. And to say, you may be cheer, I am more our phone and I'm more Lady Gold, right? What was your bad? What's your sense? You know, be saying no, I'm our bottle pa. Frank, my mini camera also. They think you're per se DNA. Would you too? And I am your quadana mount. Who is our quadani over? Microphone, farmer, or Mike Mono. We are Sakran 70 but Pessim ye. So when him Sakwadan was so bad. Sano Moka. My sister, my DNA. Ah, said ye, be auntie, I say, you. Farmer, I am Martin. Martin, microphone, Martin. Would you two Sakwadan while your ban? I hang in a mount. Sounds one another. Yeah, what's some more afraid? I will bread you, my dear. Aha, I Nhyira 104.5. Make I must say, and now ya wada. Edino, I be beer, yes, yawda. Now, so ya madano and ya yaw, ye bemana ye nijie, ye bemano I said ye, send ya woofie, now would see no, said the baby bia, ebeko one baby biada, ya wo biano. Now, and then one come on, you know, ya medie, I, and rather, ya mafrano, a costate, one exams. I BC for no, I, ucho BC, how many years in here? Enra one ko start exams ya enen so wonum eto so eti eye sanetie eye mpaibo ene ye dita wo mati obaka ho a wo kwa no obompa ya ma no yesu sa ne sana ne maame no mo ye no obompa ye na wode ama wo nko tro no watwa eye sanetie enti kai na ehye no enso me won komo mienu se ne me kan ye ya medie as usual me panel member one more seated already evangelist the graft ade so for panyin atnasina fei mama gifted donko enso atnase ya ewiei mekọ won so ebre semu na ensemese bia wo mo no wo mo so ato apete ya wonu se de ensam no ewo ekọ na so fu ma me bia be kamensa no kwasam minim so yes ma me so yes of ma me boa be sofu bi na aye uyirein me boa pia o to nya sofu ma me Esther menu ai na de nasem wode aba efi Accra town ma me nkoma Esther akwaba obapa me ma wakwaba na wo ye ufri ehin na ba ye Accra town fa hene amangwase ofori krom ha ya mango ase Accra town na de na ade na mo awie wo ba pa ama me pa cho me ye obi a meje obi enuoma na koton WhatsApp market na me yale e wa kuma yade doctor say makoma e na afa nso me da na me sonda ye basabasa nti me da na me sonda ye se obi ne me anda ti bi susu sa asem me makọ hospital me hu ntomi na me susu sa asem hu de kire ma me na me no eye adwuma no eti asofu aye asori bi ben ye ewo Israel oforukrom eye awoyo asori nti mebusa ma me ne se ebia wane na teben wo mu nti ebia na bibi eta me yare na chi nti se ebia onim se wo mo ya ade ana nti onso ka se me se wo mo ya ade ba wa ya se me nko no ma nko nti me wo na dako ya na ekofiti ma me no esam eboa no ena ye kọ ho se ye koye adwuma nwumre no ena wo frɛ me se ma nko no o mu difo ba ko aba ofrinzema ena waba no wo ya ade pa nti ebe ya na satam na ma me no so ne no edi nkomo enti ke be ya ka me mehia no na me ne ni nkomo enti ampa so me ko hia no ma me ne dem e ma me ne kasaye
ma me de to nanim say ma yare be mfie be enum ni ma ya menya hoto e na me san so so da ye nso sei ti me ka waka chem say obetumi aboa me nti wo charge me e ma me tua ne ka eti me tua aka no awie ye no wo ye se obeye akwankyira ma me na sa da no kra ne ya fetie sam ma me no ho e na wo frɛ me baba ako ka chem say obeye ade no wo fie ama me enti me ba ne frɛ me se me mra fie ampa nso me ko fie me kra ma me no ko fie me du ye no obeye anwama bi e wo fie na fe o ma me nsuo bi di ko dware ye no ma me se me na e na wo ka chem se me mfa nware na se me de ade ni dware a se da ye bi a me so bia no sa ko nzema da ye bi a me so bia no me kan kire no enti no so me de wo se yo ti de na me hu bia na me friend ba na mane ti e kire no ka kire me se na na ha wa wo ko sofo mpa che na me so da ye se obi ni me ada na afen so doctor se me wa kuma ya de ti na wo problem mpa che na bi se se wo pe sofo be boa wo sofo a wo hye a wa bene e boa e na wo bi introduce su e yesu sum so sofo e de ne ma wo yo to wa sam so enti me pa che wo ba fie ho ebe ye akwankyere no nti wokwa na oka se me so da ye bi a me kankyere no nti da ye bi a me so meso bia no na me frɛ ne bo na mane enu akyere no na obeka kyerɛ me se ne enti oka se da ye bi a me meso bia me mo na mane no oba ya obeye madwuma na ofie no na bofo ne se me ye ne yere nti won wale me eti waka sofo no mpa chan ebo me pusa ebo me pusa fi se sofo no oye asemi hu ne se oye young guy usha eti ono so kire ya bremo a me pa cha sa na wo hwe de bosu na wonya nipa kese ye wonya nipa tente enti na hu so ya ada na me hu no ti me ka se na sofo se menyine se no ana wo bu sa me se menya mfie se ti me de mfie no bi kra ka me mfie no ka se menya 47 years ana wo se ni wo bra wo sei mpa cha me 44 years na de 3 count mpa cha yo enti me ka kire ne me ka sa kire no no ana wo ka kire me se ni wo kire me 2 years na ma nte ase ade na wo me so ne nya ade a ebekọ na obeye ade no wie ye no abofo ne se me mpe sunsun sofo a orden na wono nso ne sofo a yankopon se wo meware me ntina wade me aba me ho no nti waka ye na asem komodidie mu na wo ba me nchen se wo ba na wane me aba be se eho kakra na wane me abom paye sori anadwo abom paye na me ne wo kan nyina si wo hene mpa cho akrata oforikro ma kire ha ya na sanya kwantenti bia mpa cho da bi ebere bai mpa cho be abosome be nkunu ana abosome be nwatwini enche bia o na se kwa afimu asem na wo kan e wo ya ye kire ye oforikro me ba chan e no sofu bia ya wo saa ba chan wa wasam so ene ye ne obaye no obaye kra na minim se obeba obedra na adwo fisa me ne me ba boy 17 years bi na wodem ho nti obeka me ho wodem ho na wotwe obaye 3 days pepepe na obusa me se me mo ne busia 40 million ode ko Nigeria no akwa akwaje anonte wa ire bi dia baba ya asore to aka me ka kire ne se miniska adwuma na me ye me san so yale nti tambia me da dro so nti me to adro nti miniska nti me ka ansa no woka na no tumu anka hwe eti minim se minni ho a no wo se cheme nti obi esika bedi me ho 7000 na nipa kron se menje fanto no yesusu sika o se menje fanto no eti me sorry ya nwumre na me ko se me ko fetie sam na aka wane me ba boy no wodem ho me ba ye na chese sika no wafa de ko eti se be ya na for 40 million no empa cho 70 million ba chan wafa de ko aye na sika 7000 ba chan mame wona sofo no twempana na me pa cho wo ba ye woni me hia na ba ko no credit o ba na waka akamanu waka kire me se onhum na ene me eye saade no se wono ne me anya saade na wono ne me ye saade na honhum no ene no wono ne mom na de besi ani wo ntokwam to ye sa no ampese obeba me ho bio na je se ono wo da wie dia so na ne wo da na ema bia beba wono no so akamanu ana wo tiasie ma sofo no ne wo da yi ba cha sie wo sofo no be wo mfie be sei pa cha ono dia was 49 years but me nim nim fie obesa wo so hwe na wo young boy no wo ye tietia na wo hwehwe wo se no nkyere se wo sha obo wo ye pru be wanyini ne picture wa ha wo di ma producer pa cha da bi man fama no yo yima me nko amehwe e wo ha na sofo kura wo kana sam na busua branch 104.5 odifo bi abedin sansam e wo ha o difo ya sunsum sare sofo obi ababa je mpaibo no o common mpaibo no wo mpam
Ejantem baby biada ye woso mu afri bia no ya na ye nka sofo nsem bebre be sofo fo kwan bode so eye de ente se a e wo se ka ei Esther madam ude nyambotre mi ni nkomo no na photo na wo kana minim sa wo se e ya de a wa print wo phone so de pato wo phone so picture de menhwe wo se sofo no o ya so de be sofo mba che wo ya wo yo sofo oso wo ye difo me pa cho wo awoyo ni o mu mienu wo eh ta na efre wo mu awoyo ya wo mo se kokko meboa me pa che wo mo de mo se fufu fufu no mo se na se gidi fufu ni bia wo mo so de nkaye o mo kra me kan ma me ne ka che me se won table ni bia mfa wo mo ho ba na me nye ma je se me ko ko pem se wono an kasa e ba fie wo be she ma me ne nkom so obi ato ma me ne duru nti oba se wone ma me ne bedi nkomo ti nkomo nu mo no na ma me ne yesa ne sa na tie dia ma kwale nso de na asam bi ato mani mti ene ne nkasa ti wona me kasa ye ne kire no e na afi wo yesa wo be yesa wo charge me wo yesa wo be yesa kwan kire no ama me eti wo first kana wo koye no me ye ma dwen se mintimi won se me gusa me ba ne se wa na bia me wardrobe na first kana mba ne se wo bia ye no so no wo sa tu mo pepepe na me wardrobe no safo ano embe ho ba bia nti ye me nwanwa first kana nim nti me tu America ko asori fie ho ekobo maame na wode me kwa kire ne se ne maame no ekobo na mane se na esi nti wo frɛ no phone so wo frɛ no na wo fa no wo se na wo wɛn na wo se wo wa na paado ya ade e won so wo anraga ana wo se wo bia ba ha se wo afa ne sika to wa kan sa no na wo se wo de me ba to wa ka se wo ba ne no ano na odum ne phone nti maame di America ade kyeye no me hwehwɛ ne sa me frɛ na enko biem ne nuama nyina da so wo me dem a me ne wo kase eti me call police station ko ye case ti ye ko anana paado wa se ye ko investigation no ye fa ye so afa sa ko pem so otimi dwane ye wono adwane ye di be na awotwe no ene wo so ne phone no ene wo frɛ me ka kire me se sika no wono ana afa no fa sika na se wo be hu me ne enti oba me nchen no oba me nchen se wo do me nchen no oba me nchen no oba me nchen so no be hweta me ye basa woni so fo no nante di sei pa cha na awotwe now asema wo kai wo gidi why ni dance ni me pa che fie ofo nyina ni o fo krom ha ya e fie o baby na wo tie sa na wo twe na wo twe ne na miensa ana na wo twe na na miensa no ana wo timi ba wo na wo beda ye mame wono da ba ko pe ba ko kanukuro me pa che ba ko o se wono wo da ba ko na chese se banya wo mpana no chese dey wotimi bowura wo dem e be fa siket sa e na me ka se wo ba ya wo be ye akwankyere no ko ye wie no no ka she me sa gi se wo ba me nchen na me ne sori anadwo bom paye no wotu adenase na akoma yade no so firi me so ansa na wotimi aye me ho ade eti saa asem na o kan no kra de ma ye recording e wo phone ye so eti ni nyina e wo phone no so nti e ba saa no e ma me ko ye case ni wie no edi na awotwe pepepe na ofrɛ says kana ye no kresa won na fa ye na mmom wo ba ye no wa ba study ehun se menya basa wono na adwuma na wo ye no sunsum nyuma na wo ye no won emma enta na wono ba enta enhia na nti oba study me no so me so menya obi a me ye basa me mfa mema enti se nke so ware me a ye kana sai na se wo ma me nchen a ha me enti wa afika no ma me so bodue mu ma me every ma so for me mo akwa baby evangelist the craft are there Obaa Adwoa so for panya transe case when na so for me jade aka ma na oni ababa we adi nkomo ama ye Obaa Adwoa nya me Nhyira amen oba o se within no Esther Manu ba chan o se na wo da na ase honhom bi no mpacha me so dai no obi ni me anda be so dai no obi no wa beda ana sofo no yes obeboa wo mpacha ana wo so ti ase se wo moa wo mpacha na wa adwene kire wo se de na ye wo ene de na me sa so yale akoma yare nti na me pe ma je bibidro ma je makwa hospital sa na me ho ntome nti na ofi se sofo no ba wo nche na o kan so ono da ana beboa wo no na ofi se eno na besa o yare ana mpacha ene de mejitu ojitu mpacha ko asore be mpacha me ko baptist of no dai mpacha David na baptist aso de monyame ni ho mpacha nyame wo pa oje baptist nyankopon di mpacha adenti na free na chi ekomo obi ene okoda mpacha ma yare emfie bebre ma bom paye ma ye bibia ma ko seta me ho ntome onje baptist so asole ne ene so fu ya kagidi ene sei
Mame, onye ni say wa na wo pesofo no. Daddy mpacho Debbie. Entesa. Ubu sa mame na me na adwuma no kro obeka. Me pacho. Onye ni say onye ni say wo so ye basa wo pe me. Mpacho Debbie. Entesa daddy. Me pacho ono nante 1 week no to me no die. Mpacho ai. Ene say na wo so onye. Wane me anante say wane me anante o. Woye akwankyere ne maame no akata. Akwankyere na ye akwankyere kyere mu. Waka akwankyere kyere mu. Odi ntos ne mu kwa na kyere akwankyere ne. Me pacho wo ba no wode ade bi baaye. Na ekese to aketewa bi. Eno wode baaye na me baba a wo 23 years e wo ho. Enti wode baaye no. Eno waka se me pe roba ye nwale mu da. Na wonfa na no wode ade ne maame se me mompa ye nguso. Ti me bompa ye gu ade no so. Na waka jam se me kame ha gu so na se wode tunsuo no mu na se e blasted ya. Na nyanko betimi nyankopon betimi agye me. Enti me so me gye ade no. E kasa gu so sa ta na me ba no kra wo dem ho. Me kasa gu ade no so wi a wode to ade ni mu no. Wo ba be ya ade no so wode kanum Guinness. Ansana woye mame sofo no num Guinness ba chan sofo wonum Guinness awurade evangelist Obaa Adwoa case we ya no hene na ye ya wada ye nya botere jabeto mame sofo no num Guinness no nya ne wonai ba cha David ana wo so wo hwe Guinness na chi ana so no da o problem be solve me pa cha okusum nya me mfie sei ni pa cha 14 years ba cha ana sofo anum Guinness asanka chose obetima solve problem also gi to man no die chafo ababa waya samuna wo kano da binya botre mame ufie di pa de say what they say mpa cha esta na ne de free esta nye brofudin ufiri kro be so mpa cha me free tatale na ufiri mpa cha na sa wo ye ba sare ni meboa mpa cha jo muna moto akan din no meboa tiesta manu ba sare fo ye sa suwa unu mame 94-year-old lady ya wote hey ene menya botra de besi wo hanye twese mintiasie I just can't think through nientia wo ba kama tesa wo kosofu wo kwaje muwa wo da ye obi ne wo da enam ene ade na wo ko no sofu sigi same ne wo da ansa na mpa wati asiama no se wo ne wo na mame ti wadwen esasa me pa cha ma dwene nsasa na me kra no eye menwanwa fi se me tie sa adwumadie se du ene ona me dia bo me bra dia tena se abepem ne se nya bo me nya fresh ma ba me so tv a na me dia to Nhyira eno na me dia to me mofo ante na oba ya ka se me mo ne busia 40 million ka cha nse me ni bi no fi se me hu se enuoma bi ahyase eboboba ba na me nim kwan a me fa so a me ka cha nse wonko mama e ya dia me dia tena se abo me bra Obaa Adwoa ne kunwe owo kuno mbacho David wa wale ajai mbacho ma wale ajai wo ma mbacho e ma sei me wo manan mbacho omu ina papa ba ko mbacho oh Esther ene nti wo ti asie ma sofo ye usei asamu na se nka ka oil ode be gu bantu ma sa no Obaa Adwoa misa no we onu kuno ti nyina na wale nyina na sada no na wonsu bi mbacho David na Emma mbacho David enti ufi se sada na oso ana obi no da no eye problem ma mbacho eno ne ma o yale me mbacho sa na me susu sa na wadwene ti mbacho na one wo da wie ye no daye na wo so na jaya na enya mbacho ene de ejai ene de sa daye ni bio Kone se ni power wade ni awurade power won big mama tisim mame eja moni asofo no tisim oso ni dawie ye no o ebia se daye ni waja so ono dawie amebo wawuli anaye ne yo Adwoa mame ade ba konso a mehu ne se se wo fa problem bi mu a wa hwe ka se dibi ni kura obedi eduru mre bi a na nye no ono se bibi ha pa wa hwe ya ma wadwena anya adwuma e horo na nadwe ne se de soforo kan be ye no kure because be ma no ho ato ko problem na no onamu no na ope solution enti hono wa ma nadwe ni mu anya du enti no de meka che Esther ne se Esther e hono na wonim se wo fa sa problem no mu na de soforo kan no be e de ogie bi be ma ogie bi bebre but on say I am waso evo me na mo no me ni say Obaa 23 years bi ko asa situation we ko be fam
na me hu sere mesi aka no big mama some way the ajive adwa do maybe a situation bi ma wo wi abaka say me anka enso na ye de adu mame to wasam no so nti wonu wo da wie ye no Diana na wo so wonu nso biem mpacha ma hu ni bi ya obi ni wo da no e di saying mpacha abosomi nkono ni abosomi nwotwe ya wo so da ni biem mpacha ma biem ba kuma bi wom akuma yade ne de enjaye odi bibi fa ne ba ma ho na ne wo da ya na mpacha ne de mintimi nkyere mame mintimi nkyere ne ni ma sa wo hye we mame a na o mame di dware Oba na ye nama sam no ye pe hu no. Tio. Ende mintumi. Eno na wo ye se wonu wo da wi a da ye ne bejai. Enti se wo de bibi na fa ne ba ma. Ena ne wo da ye. Ende minnim. Unya sho so sofu no ye bibi. Ende minnim. Eno ne mama ne hu ni. Obaa Adwoa sofu bi sa ne sa sofu dodo sen ana no wada. Mpacha sofu bi ane me nada. Sofu bi ane. Mpacha da. Sofu e man to na sam so mame. Ti die na asie. Mpacha de asie ne se eno na echire no wo fa fon frɛ sɛ sika na ayira no ɛyɛ wono na afa na ɔbɛn me no ohun sɛ menya basabasa nti wɔde sika no ɔmo asɔre na wɔyɛ no wɔhia no nte wɔyɛ video ade agye powers na wɔtumi ade ayɛ asɔre na saa powers na wɔpɛ sɛ wɔgye no ɔno ankasa ne sika ɔmo sɛ wɔne yira a wɔntumi ɛngye na afei wɔmpa ɔba wɔdɔ no na wɔmfa ne nsɛm sika na ɔfa mɛka ne sika no ho na ɔfa mɛgye saa no nte wɔyɛ na ɔfa mɛyɛ asɔre na ɛdɔm mmra entina ma no obisa mi sika na ma fa ma no entina ma wo so ye fa sika no wode aso obisa wo sika mpa cha obisa me 40 million safa ma no no fa anya akwankyere ma wo da bi anka se wase wo de ko Nigeria me dia na de akwaje anonte wo yire bi dia ba beje e dia ba be ya asore na wonya dom na no de fa ho be mpa cha ndem ni enam ka cha nsa me ni bi eno na ma afi watete me a wo bi sika me de beto wo sa da na me de beto ade echen ye no a nipa na se mede sika ne kwa akoma me ye ma adwen sa ade echen na me kokro ma na me sika na hye me sifu ase na me de akwa akoma nipa no sa da na nwumre na me pie ye se me kwa akofete samba na wa fa sika no de ko eno a kire na ofre ye se sika ne de wafa na mmom o de ko Nigeria kwa akwaje anonte wo yire o de aba ba ya asore ama edom ato edinachi na o de aba ba ware me etu aka ye no ebo mi hu o kan so be ware wo me ba chan na wo so pe no me ba chan ni de bibia na wo ba ye no wo ye ne nema no na mi suro no sani na wo ye ne suro ni bia usuro na ka ba kwakọ da wo badaja feze na wo ba wonim no na wotwe wo ne wo na feze na wo ba ye na no ye sa de no na firi wo na wo ye ne nema na no da na ba chan sa da na wo ba ye esta wo ba ye akwankyere ne ma mi wi ekoye Mpacho o wi wakoye test awe se wunya ayale bia mpacho ma ko se surompo makoye test wunya ayale bia eye wi ase be ni abi Obaa Adwoa sofo kire ma adwene debi first day na sofo ne ba ye no obe ya kwankire no that day na no mpacho debi nya sa da no eno na okra me se wo kwa no kuro mu nzema wo kwa nzema na da ye bia meso bia no me mfra no emo na mane Mame, na wa wo pesa wo ne sofo no da. Kana bore. Mpacho da bia. Because of wonim. Da ya wo be so no obi ne wo da no. Oye ne de akwose sunsum. Ne nyina na sunsum. Sabi wo ne be makora da cha. Wotimi so sa da ye no mame. Eni wo no kra recording mo ka kire me se matrans ya che no ntina. Etwa da. Wo ne be ma da ya che. A che pa. Na mfie se ni. Me pacho me carry me ni na se me remfie betimi do 7 years. Enu ntina ma so. Enu ntina we ye no. Ah, mame. Unya big mama ka go microphone ade dere no we typical chi na big mama waka no na de dere no santini na kasa fa bi o ma hwa de Obaa Adwoa mami unya sure se na ase ohun na ye ohun na kire untina because of nde no no obeda no no onum Guinness no mpacho da bia da no obeya akwankyere no onum Guinness intina ka se uhunu se onye so far obenum Guinness ana okabi de konum Guinness Obaa Adwoa ka bibi to Obaa we tirim Obaa we nso agitu so obewa o eno no enya no na ye o dem a o ma kwan so no so ne nya botre na ono ni case na ode aba no e wo se hwede ye boa no wonya akotom awie so so fo de o si de konum Guinness so fo ka de babro mame enu o cha Guinness me boa ento wa be ye sei mpacho ba ko ono wo sei ahonhom na mo ye sei adwuma no oni ne be abet face a sa wa amfa Guinness ya omo adwuma ye eden na me baba ne wo dem ho me baba 23 years no wo dem ho bi na o kan enti wo yi ye na o ka cha me ba ne sei na me ba na ehwe no na obi san sei ade na wo hwe me sa
so adwuma na me ba be ye mama me na nya adwuma keto na say wo be ye we na say ahonhom na no ode wa no bibi ama wani anya hwani ntimi ni omo emfesi ana ni ni se no na ne ko no ma petehye na no wo hye ana wo ko no ma petehye ana nka no wo hye be boro no ntam mame ka fra wate ye sofu ya mwadi amia sese wo sika fe na akodi ni ho mpacho sese wonu ankasa de wo say esika 49 million wo fae wo say 147,000 wo fae 49 million nti sa 49 million na wo fae no be bosumi ni me yale kra da hospital ena ma me na me ne ye adwuma ne frɛ say sofo number ti na minim sa ampa wo ne number enti ye yi me free wonu me ma ne de me bae na enye wono a na mbom na wasoma na sofo mpanyifo no se wo mo fasika no emra ba wo bae na me pesa nka me ne no e kasa afisa ne number na wo me nche na me ne de kasa no e se wo fra enko WhatsApp wo chat na e be ko ba one reply eti ba sa no na me so na me sa yale me sa so da ye hu bi fa ne ho na de chen no so ma wo mo se so da ye fa sofo no ba chan enti me ba me ka kire ma me ne se ene wo mo de asem ya ba ikura no me nwanwa kire se ma so da ye ne obi a me yare ma sa so da ye se so da ye be me so da ye se ye ka ne se baptist asori dan kwana no me kwa asori na me koduru ye no na wo mo de dafu no wo baptist kwana no na me hu ye na me so osumo ti me so osumo a me sa da mani a me ba no na nkrofo a me ni wo mo je enyoma wo ma me ne ho no wo mo nso e de esu hye tuntum na mo so de sun chese me o mo de to a me na chese asefunu na eda ho no aseminim no enti ya sa no me ye se ene ensuo bi da me kwa kwasa ensuo no ade aba bagu me ye se me kwasa ensuo na bagu funu no so ahwe se minim na na se minim no me kwaduru ensuo na no na sofo ni gina ho sofo ni gina ensuo na no wada ye nim pa chan enti me ye se ensuo na me hu se maba wa bi nso eyi nam ewo ensuo nim nti o mo yi nam no me twa mani se no am ka che sofo ne se sofo me sraw ne ye friend papa na me se papa me sraw for politics ne da won na me so me yi enam ni bi enti me yasa me yi nam na me yi nam na me de egu politics na me de na wu o nam na wu me de na wu ba ga de fa da ni si ho enti se ni di nti na de case ne ba ye mpa che on me de ba ye nyina ne se wo de sika na ma ne sofo panyini se won famra abraham hu na kira kwan wo ko yen so yare no kwa na ekwa anim enti saa da na wo de sika ne so ma sofo panyini no ebebo ma me na ma ne se nka be ya nka onyi sika no e fa ntome wo na ade echi a na ya najo na ko bo be 11 ade echi a enko kwa hwehwe mu ne enhwe se bibia ni ekire dia na magiska no fi se ebo mi hu enti ya mama me na ka kire papa ne se sofo ne se o mo ba no ka kire wo se ade a nsam a sofo no o mo sofo ketua ne keka ye no ono kura no sika ne ebo no hu enti ebe ya nka o mo ma ade enchi na ade echi a ya kwa ko yenhwe mu ahwe se bibia ni ho no ma ya ba sika no na nakwala ne yare wo yare no ono kura wo nte ase enti wa ka asa no ena sofo penyene na wo ba ye no e ka kyan se ade echi dia ye nya no tisi efisi esuro dia ya nsa mre wo mo awoyo fie ho ne meye mpensempensem ne enhwe se sika no bibi wo ho a se bibia ni ho no ma ya je sika ena ma me ka se ne o ma ade enchi enti ade enchi no wo ye sa ade echi a ye nya no no ye benya ne Monday na me sika no antimi ankoje ye ntimi anye nti Monday ne so ye no afede ye kwa omo sika no omba ya anya no mo na sika ne ma he ana tio obi afa kuntuna se kwan abewura wo dem abefa wo sika tio ero kura na woni ho wa ya manyame adom wo de sika no ma ne se emfamra wo se menye eye di ntia na ebo mi hu na mo kura de man kasa menye o ma me ne ka se ma me ne ka se e de ne bo na wo so oje bibi be ya wa na na me dwen si bi o se ye se wo de sika no akọ Nigeria akọje suma yo se na ke wo yire na me suro se sabi sunsum sore sofo ye tumi won so sunsum ekura na wo de ye adwuma wo be bode ja wada wono ne wada eno de wa nsuro aya samu esa eno ne de wa nsuro wo da wo jigu wo mebo a akatima kapen aya no ko ne koyie sofo na ne o ma hye yie minim de eno de Awura mesraw pa mesraw wa wada waje aguwo sum sawam na koyie so akokowa na ni o ma hye yampa wo foso wa na wuja ahoma ada na oba ye nde na minim se wo ba na menya awe se wo ba
da na me ba boy no so o me nche no na ne papa so wa amakom ti no wokọ amakom ti me wo hwa na obo mi punu ma na jo no ndu ba boy na ne papa e wo nche mpa cha da bi woni me nche no wo wono wote amakom ba woni ne jai mpa cha sure sa da no kwa amakom nya sa da na nka me ba no e na wo dem ho everyday enti wo kwa amakom wa ama na mnim ne enti asofo ne hu se sa da no me ba ne ni ho enti me wo hwa na me tete obi bo mi punu me so sa na jo bre no ndu no obi mo mi punu sa na jo ten no ba cha enti oba ye wo bo punu mo no na mi bi sa ye hwan ya na o se na obi bo punu mo na obi sa ye hwan ya na me se na obi bekumi e ti wo kasa ye na me te se me te ne ti me te ne no me bi e punu no e hwan no obowura e dan nim ti obowura dan nim na okuta bucket ya ye di dware ene bag ya enu magum ene dondo ba cha okuta no ba cha wo ba ya na odi gu o se sam enti atade na ehye me kra na ade me ya we se bia obi ba me honum sa na ka bia nka nya na wo shatare ben ba cha na me shatade black na me shatade no me ko na utweda bi ntim ba kra na me nworo me ho enti na eyintuma na hye wo ba cha na ya atade atade ena enti wodi nioma ne sa nioma ne be gu de wodi gu na wo fa ba bia me mpa ne wo no na ka cha me se me mehwa ade to aya se me mehwa ade no me ba ya na o so me mu ne nya me se yanka no kre mentumi na musa na say ade na wo pese wo yesa ana wo say sa ade mame wo be wura de mu anofa da bia wo mpese ana o ka utim ho me bo o ka utim pa no so na musa sa ade nya me wo yesa na wo say sa ade no wa anya tumi no ene enjai me wo je fight no wo hwe be ma no wo be da ti be ma no wura wa na gina so ana minimo ai me se de wotimi no wo da fa minim ene de sa na tie min twantro de biara da de si ya na me kwa ebe go ma brem na esi ye nyira ye ma kwasem de ma e ba sa no o se no odi bia che nti moment abe ma no wura ho na wo show ni mu na no eno e ho na ai o se de drill sa wan hwe wo hunu de obeka bia nti no wa ma na dwena anye smart ni nyina gu dem ho ni nuama ne na dondo de be ye de ho na wo so for strategy o anu na wo tonyo wo so da na dwo a no wo bom pa ya wo so candle no so incense na wo presunsum na wo dondo no big mama yan sha mame se utna aka kire me se sofo no wo no da ba ko pa anya no kore ba cha ya ba ko esa ya ba me nya akwada e metum futuro gu mani so ba cha mama mi ntwa ntro ba ko pe wo ba ye no be pem se sa o wi eska na wo de ko ye no eye me ne no ne me ba be ma no ene wo dem me baba no so temia wo ba ho no wo ko no wote wayef me baba ma no 70 years enti me wo ba ye no kra no wo se wo no na ade na wo ye ni nti wo ne e wo ba entia na wo se wo ye sa ade no ma honhom no e firi me so enti na ma wo ye enti no wo mpene ma me na empa no so bi o ma me si da fom ti na me ne ba no da fom na ono da mpa so enti wo da mpa so oni wo da no wo bo ne ho bai o she condom pa cha ne de me ani de me ma Obaa Adwoa sofo ma me ka tem se wo hunu no no otrofo because Obaa de wo na wo ne be ma da kwasam enti se ko ro ana wa hye ayi ubehu nto ntire mu yi ani de man study wo hwe se bia ne be ma wo bibi hye ho ba cha de fi se woni me andi agro woni me andi agro woni me se ne se o force no no wo die ase wo so me mu na no na me mi busa na se ana wo de heye ina wo me mi busa na se mama na there's some big mama no work as ade dire wo no na ya no kore mama enya sa anti e be fa na sa because wo hwe a sofo no odi kai ye ga yi bibi odi kai ai da so be ku bibi agu no so na obe mi emblem ni bebre ama wanya kono bi kura ama no esi de bia ka wa do no begu akwati ga so wa hwe kwa wo na ba fra no so omra no no meda ni ti kwa mo she big mama bibi wo wi afi mama asaba make wo wi ye no ade wo bi sa wo me hɔ a wonya no enti no wo fa me niama abrama mama so boduam abusuafo mama asemi ya wode abai e ya wrehosam yegusu aya yepusu ahoma ye hwe se nka sofo no ye benya no na ye ne no adi nkomode nyame cha bebo a nyameke yo zemani sofo wa bene na ya fra na ye nya no
na ne sɔfo panyin na nyame yɛ adom yɛnya no yɛne na kasa wɔ ne masɛm no mu bi tie nkyɛ bɛkɔ akɔtie ne sɔfo panyin no wɔne yɛ kaayɛ no na mu nyinaa mu mie maso mu yie ne yɛhwɛ de sɔfo panyin no ɛka fa case no na baba yi wakɔdi nsɛnsɛm sɔfo yi nsɛm wo na mmom ne asɛ ɛyɛ ne madwe ayɛ pɛ ne sɛ wɔne ne da wie yɛ no daeɛ no wɔn aso biem maame ti wɔne wo da wie yɛ a wɔn so saa da yɛ bɔne ne biem no ɛno deɛ wɔne gye mɛboa acha daeɛ no deɛ free me so ne deɛ m'ani agye sɛ free me so but ɛnyɛ nna na wɔne me ada no ɛna m'ani agye ti ne sɛ na wo sɛ ɛna no na power bi wɔ mɛboa ɛyɛ kan sɛ ɛsa na power bi wɔ mɛ na agye wo acha sa na wɔkan tumi bi wɔ sex mu o tumi bi wɔ nam ɛdwam ɛho a ho ayɛ power no mo mama me awoyɛ sɔfo pɛ dɔ wɔ me twar me so ma dodge o so ayɛ titsei ɔde ma ba cha ko si fam ɔno wantimi andɔgye wantimi andɔgye ɛyɛ de panyom no ma me ne be dia sa wo fia awoyɛ sɔfo pɛ dɔ wɔ me twar dabi anim no to awoyɛ pɛ so pɛ dɔ obu mi tugum me so mantimi o sa no yɛ no bisa no nyasa anyo no to no say o to no fie say me so o me twa mentimi andɔgye abusia yɛ konko tie sɔfo panyin no ne na yɛbɛsa ba case ne so nti oba no side nko anfa njeji osem no me na me yɛ sɔfo ni wa so okay me nti ho me bae no ɛne ɛse sɔfo wa ba ho na on se asoro obi si oyo sɔfo wotu kon aba oba o mema ni bebi atena enti me de bae no oba nka nkyere me me ba hu ye no ɛna me say adenti na nipa sine no wa ba na kanche no mo say o so oyo sɔfo ɛwɔ ye ya so bi ɛwɔ santo side ɛna wa ba ɛna oba ye obi sa aso na si bi wɔ ha na wa ba ho ɛna o say adapter nto man bebi tina ɛna man bebi dem de kan to ɛna nsi ɛna me ka kyerɛ wɔ mo so ɛnɛ te sɛ deɛ me ka kyerɛ wɔ so sia so nipa mo mu ti ɔmo nhwɛ ne yie ebi kura sɛbi o ebi ana ɔyɛ azaa ana ɔnyɛ sɔfo bi obi anim no sɛ wate aseɛ ɛnti no me deɛ me nte hɔ me ba na me kɔ ɛna ɔno no nam abɔnten a ɔnam street ɛda asɔrfie no street no so ɛna ɔno no si wɔ hu saa so system ɛna ɔkɔ ɔmo nkyɛn ɛna ɔkɔhyehyɛ ɔmo nkɔm ɛna sister baako a nam so a ɔhu no no ɔkyibo fruit ɔhɔ na maame no gyibo fruit deɛ ɔbaa hɔ no ɔno gyibo fruit ɛna ɔno no edi sɔfo no ho adanse akyerɛ sister no a waba hɔ no sɛ ɔsɔfo no nim no ɔsi ɔwɔ asɔrfie a ɛwɔ ha yi na ɔyɛ saa deɛ na me wɔyɛ adeɛ na maame no introduce sɔfo no de ne kyerɛ no a me ne nim ho hwee enti no introduce no no se ade ɔbɛyɛ ama na ɔma sister no ho atɔ no ɛne saa sikasɛm na ɛkɔɔ so wɔ ɔmo ntam no na menim obi na meni hɔ menim ho hwee ɔde sika nyina hɔ ɛnyɛ me na megye sika na abɛdi hɔ sika bi ani hɔ wade aseɛ enti no ɔne ɛba no me fi efie ɛkɔ asɔre fie da a yɛ church service na mekɔ asɔre fie ɛna mekɔɛ ne ɛsɛ sister na aba hɔ sɛ fún abẹ́fọ́ ní sika wọ̀ ní dẹ́m ọ̀hún ẹ̀dì ẹ̀dánì ẹ̀yẹ dẹ́n na ẹ̀yẹ kan sẹ́yìn brada no ọ̀túnbí kó sika ní dẹ́m kọ́fọ́ ní sika ní sista náà nkasa sáàtà náà ń sọ wọ̀ yìí ọ̀hún náà ọ̀mú fà ní sika náà sẹ́ ọ̀hún ẹ̀ntì náà ọmọ kan yẹn náà mi sọ wọ́n yẹ ẹ̀yẹ nínú akaka ẹ̀ntì náà bí sà mú àṣẹ ẹ̀ntì ní sista ọ̀dún ana mmeto no ana ono bi se munti ni me ka no no bo wane se eye saa na sister no ko no wo hu se wa ba so fi no ba okọ san sofo no ho no no ni ma de wo one sofo no ntem to no wa nka ho hwe ana me si no according to inside the details no asam no da actually no enye be hu no boy no eno ebe kan se sister no wo de a person to me ɛma ɔkɛkyɛ ne sɛ ɔgye ne tum na maa no bɛtena ne fie hɔ sɛ wɔho sɛ na ne sɛ nti ɔno bɛtena ne fie hɔ na ɔkɛkyɛ sista no sɛ ɔpɛ sika bi atu kwan akɔyɛ adwuma bi wɔ boase wɔ sɛ baabi wɔ sɛ lagos wɔ sɛ
na wanya sika de wale sister no to sister no money bi and on sister to ni bi nti o me na kine dem em se sister ni pie yo so ko yo na abrande no ehwehwehwehwe dem mo ku sika no to sister ba no sika no ko ana sister no ba no na me se no ni so wo fi ana ono ba be edite wo me political mo no bi ani se an ko no ku sa se no mo ta ọmọ báyẹn náà ọmọ bẹ̀tí asẹm ní ọmọ mú sẹ asẹm náà sì tẹ̀lé sẹ́dá ní ẹ̀nà sọ mẹ́rin ọmọ nyìmí ẹni ní òbí yà ọ ní sẹ́ta ní kúrò náà ọdún bí kéésì ní báà mọ́ bẹ̀bí ọdún bó fòtí ó nyìmí ẹni tí ọdún òbí yà dà mí jí òbí yà síkà dà bí yà síkà dà mí họ ntì ní mẹ́rin ká sá asẹm yẹn no mí nkà hó bi ní maame ẹna nkyɛn hɔ asɛ ɛnyɛ hwee mí nfɔ so asɛ sika na ɔmo bá bɛ tua no back ɛdi ama. Ena mehwehwɛ guy ne number saa ɔde number wey frɛ wa adeɛ kye a ɔfrɛ nkɔ ɔde number wey frɛ wa adeɛ kye nkɔ na ɔde number bi frɛ ni ɛna nka kyɛn sɛ so wamfa sika na ba ɔka ho sɛ beebi a mɛhyia no bi a mɛtena so ɛfiri sɛ wɔgu m'anim ase anaasɛ wɔbu so m'anim ase obi a kɔn bɛka sɛ ɔbaa hɔ ɛna bɛyɛ saa adeɛ no sɛ wɔn so na ne nsi ɛna ɔsi yi wɔ wate ne aro ka kyerɛ mi ne sɛ bɛ tansankɔ. Na wɔn na papa bi ɛbaa mi hɔ sɛ ɔde sika na ama no ɔno papa no sɛ ɔmfa mmara na mmemme ne ne nkɔ sista no na ɔnkɔ tua sika no back ɛma no ɛna mi si yoo ɛna mi hyia papa no ɛwɔ atɔr na ɛna mi ne nyinaa kɔ sista no hɔ yɛkɔɛ na sista no yi hɔ ɔkɔ kurom ɛso ɔkɔ bi na mi gya ne sɛ. Ọmụ ba ọmụ nka nkyɛn mi sɛ mmɛma ba hɔ osi sɔfo na abaasi na mmepɛ sɛ mmiri bi di nkɔmɔ bi eti mu sɛnɛ te bia ɔmo ama nkyɛn na yɛnwu na yɛnhyia na yɛndi nkɔmɔ ɛna mekɔ na anam san sɛ nkyɛn mu onyi nɔmba bi a mɛfɛ na megye ne nɔmba ɛna mefrɛ no na meka kyɛn sɛ maba n'akyi nti mɛhia yɛn na bɛdi nkɔmɔ ɛnyere. Abusianfoɔ ɛne a yɛtie yi ɛyɛ sɔfo panyin yɛ a ɛyɛ sɔfo a wɔdi saa adwuma yi wɔdi ababaawa yi adwumabɔneɛ nte sɛɛ no wɔhyɛ n'ase nti wɔn ani yɛ sɔfo panyin ɛne yɛnya na yɛne n'akasa sɔfo n'ankasa deɛ nyamekɛ no wɔdum ne phone yɛfrɛ no a yɛnya no mame ɔsam na awerɛho wogidi sɛ sɔfo no wɔyɛ wo bibi nti ne ma wonya wo mepakyɛ megidi paa saa na wohu no meboa deɛ nti a megidi ne sɛ wɔkraa me ɔnsɛ sɔfo panyine ne ka sɛ wɔse wɔkɔ ɔboase wɔka kyerɛ me sɛ wɔkɔ ɔboase akɔgye ne gold sika bi na mema no sika no wɔmfa nyɛ ka sika nkɔ ɛna mede 300 cedi maa no saa da na mepɛ sɛ nka wɔfiri me nkyɛn koraa kɔ ɛti wɔkɔ wieɛ no ɛna memeyɛ sɛ meyɛ obi a metaa pɛ dɛm asiesie paa nti meyɛ sɛ wɔbaeɛ ne wɔda mpa no so no na mentumi ɛmpra mpa no ase timi yɛ sɛ me kwa akɔhwɛ mpa na se na ma prapra hɔ timi hu yɛ me yɛ na me hu sɛ adeɛ bi hyɛ o polythene bag bi hyɛ mpa na se timi me kɔ yi polythene bag no na me watch ya me bɔ ɛne me nso ma de anwema a sɛ me de yɛ me ho perfume a me de use a asan bi akonko no ɛwɔ hɔ no wafa ɛna wɔde ahoma tuntum akyekyere na wɔde mpa ne awowom ɛna wɔde nneɛma bi aka ho ɛna wakyekyere na wɔde ato mpa na se wo so wo de nya wo use me pa kyɛw me watch ɛna me kɔma de me chain ɛna wɔde mpane awowo ho ɛde ahoma tuntum akyekyere na ɔde ato polythene mu wɔde ato polythene mu na ɔde ahyɛ na ɔde nneɛma bi aka ho na ɔde ahyɛ mpa na se ɛti ɔde hyɛ mpa na se saa da na nso na ofiri hɔ to ofiri hɔ yɛ dan a meda mpa no so mfe anadwo no meda mpa no so ɛma adeɛ kye na me hu saa adeɛ no nti me so me faeɛ ɛna sabi me kɔ Johnson gu so ɛna na kyerɛ wo sɛ yɛ Johnson gu bibi saa so me pa kyerɛ na me papa yɛ kɔmfo na sɛ wanka sɛ wo ni mu de na nti wo ni mu de a wotimi tena wo masɔfo yi dada wo sɛ ma me yɛ wa wonu sɛ sabi wo no bibi saa yɛ Johnson gu so me boa ama ne sɛ nti wo ni mu de ɛna nti wo tena wo masɔfo yi yɛ wo saa nti Esther oba ya wo yɛ ade no me tete no saada no nso no wasan bae obae no ka kyerɛ me ne me ba ne sɛ yɛmpie ntena bonte wo bɛyɛ ade nti yɛpie yɛ no wɔdam wa me hu yɛ ansɛ wafrɛ me maame ɛna me sɔre yɛ no obi me bie pono na fifra ate no na ni nyina han sɛ ɛna obi sam sɛ ade na wo de hyɛ mpa na se no ɛwɛi ɛna me sɛ me hu nneɛma ɛna afa yɛ na ade nneɛma akyekyere na ade mpa ne awowo wonim sa na papa yɛ kɔmfo nti menim sa nneɛma we sɛ obi kyekyere obi yɛ obi hu adwuma de na yɛ bibia ɛna ɔyɛ saa de we nti me de
ma bompa ya biso ajo so bodua me mama hwefo akwa abamra dum TV so ene ya wada na no kwasam asam a ene me nsaka wiei awokora debe awatie simiso awiei Obaa Adwoa me age me nsam ababa wa 44 years estamenu ene de na sam aba Obaa ya sofu bia dede no ene na fa kwan bone so sofu na dede na wo yo sofu o wa dede na da wa bra ne bonyo so ene say okọ sofu no so okopamwa okoya sofu ne se de ne ha wo na so meda me so daye se wo bi ne me danti sofu ma chia ne se wo de wa bene etibuwa me sofu ne se je se me ne wo dansa ahead ya heme woni ababa we ada wo wie ye wasa dede na jirisika enye sika ketwa almost 7,000 efinisam ye fresh of na ye nya no tikesa ye tiatra so no no amaba pie so e wadom TV so tie nyina ye ni akire na ye pusu so ahoma na nke ye pesofo no be ye nya sofo no ye nya sofo no sofo panyin ne ne kasa ye ya wono so ye tietie ne nkire mu a oso no kora wo hwehwe ne sofo ketwa no na wode na fa kwan papa so mama ti ina se se de wu kan nyina no sofo no wo ye wu bibi na nya wani a pa cha na nya mani a pepe mo ne me da me sonda ye hu no be wa me sonda ye no no wona me ntokwa pa wo da ye sofo no pa cha me nyoma nso e da so e wo me dem ho ne nyoma benya nyoma na ode ba ye dondo no nko na ode koye bucket no waja no ho ne ntade na ode ba ya na no wo hye no e rubber bucket ana pa cha sa bucket e bobra pa ni bi bobra pa se no mo de ye nyoma eti eno no ode ba ho me boa pa cha e kese ana aketwa pa cha e so kakra ena de ye bia mpacho ena de ye biem bag ya ne nyoma wom enyoma wom ne ntade ne gu bag ni nti sa ne ti dan ko de badem ha abedi be na kakra wo ana mpacho we say o ba ne me aba betena honom abompa ya sori anadwo abompa ye eyi ade no efiri ho na wotwene 3 days na wo fa iska ne dwane ye me pacho assemblyman na wo area ho no assembly ko na ni anamo be no tufa pacho anamo o tufa won de me ko ye ndi assemblyman ne de metene so ana masore me du ya me bo na mane na ona bo fo de jochi asa ta me ka esta na me ka se wode nim de ma me wode buo ma me wodi mani mo sore ne wo ye bia wo ja ho na wodi mani me ko ye eti wo ko ye ko so fo panyine ne ho no ye du ya ne ko ka ma me na me je nuama no ho e ko so fo panyine ho no ka kire ye se omo ba ye na ya anyi ska no wasa papa ne diska no ko se wasa diska no ama na je no wasa diska no ma so na ni assemblyman no ye ne ni komo en father case hello yeah hello yeah ma ba shai fam so what are my major so ye frɛ wa wie ye nya bone bone kura ikuram ababa wa estamenu ya wa Accra town ni case bi abedi wo wone ya wo yo esofo ebi hu nsam wadawroma eba wani ma yenti nsam na se sanyankasa ne sisiye yo medas edikan ma mentia obiom na mentia wotie fo nyina bebu seme ba ko entem ye ni na mami eba mi oba ekwa na me obabi a mi ara me tat na idi agro kakra a me to dame na wode na asem ebetu manim nchimu a wode ema ho na exactly so na happen here so me dinanim me yeko mami na woka no ho asem no nti me koye de koto mami nanim na mami so eka se empire no kre sana ekosu na so okay ne sadia yi na yenko sofu no na yenko nkotie ensema ho nti ekwa so lucky na sofu no ewo ho na ye me di asem no etu nanim no so ka se no kre mo ba no ho ene no ebedi nkomo ekasai abrana nkomo diska no ebre no but diska no ebae no ona omonim de sofu na wotu kwan no de diska no akwakoye ntimo ka se wonsum na ade atia na omunyina akosofu ba bia ono nso ewo yempatem ho na wetimi amahoko bompae e de guso ansa na matimi asoskanum elekwe ni nyame nim me koy na oka sa asem no kire me no eye me yeye pa because obi de ka no diska brewa skande say wa wodia and one offer kwan bonus no fast kan nso sabe de wade brewa mi hu boni bia e wo mu a oboka se onjiska no se usuru se bi odiska na koye bibia na se
bibi sa meka sana so for no kwa ka se ono kwa na nwa because ne ma men so of ba nti no na agency de sa de o mu nyina nko of ba no na nko mu mpa en fan guska no so but say men we pay nti ya kama ni ko si say papa no this kind buy no assign send this kind back to so for na what to kwan no ho nti me ka kire ni say na da roma omfa sa papa no number no mam say be meeting ne dim kita ho na o this kind aba back ko this kind de ba dia me amesum because Sanya man obia ne nijidia or jidi e we ase and me can say dia obese send this cano my friend now say cano yan send in the back nti endra me wo ho na ma me send me a lot of audios nkomo na one so for na what kwan no edi nti me take bia o send audios but now I was very busy yesterday nti me am friend nti me any na ndi nkomo so far so good there some the womanim me guswa meka me hwese papa no ebetimi na send na yi ediama no honorable yeah dawro ma enchiremu no se de wakeka na no na baba yi wo ba ye wa kire ye mu a ye pese ye hwe kwan a wo ye assemblyman e wo fori kromu yi kwan a wo be fa so obeboa ye Nhyira FM fo Adom TV fo na ye beboa baba yi na ne nsaka ne sika. Me particularly like I'm worried. Me worried perhaps say what they assemble about because all the assemble be da me. Me nka say me nsum. Anytime you be frame me bia, I'm telling 2 days kwan na baba ko frame me. E complain here na me say yes. Me so me go so day in day out bia no me frɛ papa no say the be obetim this kan no ayeden aba back. Nti me go so a me ka. Nti at least e ko baba kra mpo onyi ma setere mpo. But when me anya setere say de me say say what they aba Nhyira FM. So me I'm worried say about abra went me ma honorable wadawro ma emane how bebre so woni say ababa yi Esther wono so de asie sofo no ne bede da ne ade wo ye oba ase hu ayedai abono enti wada oba nso de wo toto sremanfo se ya na ehunu na efri mu nkakra ti wadi no de mane ha okra se bia wode ba hai. Oh, exactly. We should have discussed. And keep me adwin ho. I'm honorable. Na mo nso na mpese me tuo na wadaro ma enye ne den. Na me so metimi ama no akwanhwe kakra e dia fa ho. But I'm worried. In the credit I'm worried. So when can bomb amane ansa na ode ba ho because we wo jidie go me mu nso dia asem ne be da me. And me dia asem ne be da me nso so maintain die case ne kra mpo no. According to your mu na mo say police station. My friend CID ni no. And he said, home come. So I'm surprised why it has got to this stage. Honorable Oje, not just a house set ababa one of our chi, what the case no aba Nhyira FM ha. Yeah, the nanky unu boni be a one, but say, would you unu boni a one Oje? Na a hawa, a yabeda was so ha, yabesa fra wachre, na ya no at one common so why? Very well. You, mammy. Would they assembly come assemblyman no be say ni na what you be say ni bacho bo so me na wotwe me nsa ni edie bacha bo so me na wotwe me nsa me bi se bi di ka bi sa wo so wo tene so anu asore visa na mo so se wo tu no ukura wani je nti ada na wan twa no wan hwe de ebekwa kosie bacha me friend ni bi mu a ebi wa me friend na obusa me se bacha hwan ni nti me ka se me bo me din na me ka wa se hwan ya wo se hwan ya nti ebi a me kire mu se ebia ya me na me mba me call bo fruituru an ho ya call so o say ebia one frame you sa na obeka no akate no sa na won no abo no ka sa na obeka o say me sa so ye wonne wo kina enne wo kina me so asam na ewe me ya say na me ti o me mu o dia so akoma me ko 2 months ni obi ani me friend na won kan bibia obi ani sa na me ti obi hu me adan na wa sori wudu aso sa obi na so wo fra assemblyman na otonso mpa chan na afia den na wodi aba ha wo se ha no sa wodi aba hai ode me sere no won fa nche me na mame wo hwe meboa wo me wo ba adwoa hwemanim ene Nhyira FM nyina Adom TV ene me mpanyimfo yi big mama na tie yi sofo panyin na tie Lady Gold wa ha akosua wa ha me sofo repemu ye beboa wo ama usaka usika wonyi ye ni ana aha ye Nhyira FM ena ade case na ba also ojina phone so ka say ada no wafa na chidi case na ba meanwhile the command water so ofa kwom de ha ya boye nsa no say ye bedru wo sesi e sofo
ana so ma me no me ne ka won me nyaje ni sofo pani no aso de ne ma di agro kwasem oni ni din na da asore no so ana onu no ni din mu na ma baya we eje sa asofo no ye de edi enti sa asofo no ko fa gold ba ya nka sofo pani no obeje ko beje bi enti sofo pani no hwe ko be fa so ene ne china ya nya sa ye di asore ni din ni bibia be ba sa de na police station de na court because onu no so sofo ni free no ho ni mu no enti onu na nim no nko hwe no mra because sofo hwe e kwa fa so one ne die exactly I want to tell say ono no onko hwe no mra ye gi sika na nsa ne aka asem no obi aba eso ohia mpaibo wo so da ya obi ne da wo da yam ti sofo bo me mpaibo mu a so se gesa me ne wo dansa ampa na wo ne ababai na wo ne na da Obaa Adwoa wo ye ya wo ko Guinness abegina no so sofo pani ni statement na hwehwe maso say Obaa ye no say o ya asore ne branch ti sofo pani wa asore branch uni mu asofo uni mu asofo what you to say o ye osofo ene na che say de okofa ba ye bia no o afi na so begu asore ni di ma di asore na tete nsore asofo na asore na tete wo mo no o modwuma no obeda bia di wa asore no tete atopa asofo ano no so abeya bi meboa na sa asore no sa kwankyira na mbisa no say wa asore akọ sane ma no sane ma fon sa ye bi ho na akwankyira mi so obi kura akokọ nso no minim sofo bi ototo akọ nso to ayowa ne ta Adwoa your problem and now yawo na fotu moko tu atamfo ye tuo se de nipa bi asi agimi no se de ni I wonder baba haya kasha ye wi ya na ukọ fori kromo ye ma de enche etene fia da wa ye wi ya na ukọ wakọ tere ba bia wo asore no wo yakọ sika ama wo tie kosi ma ni mu kwase asa chofo no nyame ke no se wo tie ya chofo wa bere ai ye wi ya ye kọ yakọ sika ama wate na se bible ba bia ya chiro se wo bi e wo problem no de bre sofo a sofo no ne nansa no no wa kire ye Obaa Adwoa sofo ye hwe ade bi wa ma me no onye mistake o say this cabinet no so wanyi o Obaa Adwoa mu me hwe ade bi wa hwe ade bi a wakoma e be kasa kire obi ase odie kwasam wakoma e ka bibi kire wo ene fe inner mind e ka bibi kire wa se odie e kire na se sika no de ba no bibi die kire Obaa Adwoa si da esi inti no be ma fa no watch dem pa ne awo mu ne pass nyina wafa akoto ne mpa yes we dey no want to be enti sika no twa ma de nche sadwe power otima enne ne china e de difference wo mu ne say me say ya ma de nche wi ya ne ko no wako kire ba bia sofo no wo ya gine sika ma
Ye ya so person the police kan ho a ye the police be kan ho opa won so ne phone ne amfra ne ne nkasa de bokọ so fu pani ni wani ba bia na so fu no wo so fu pani no ye di ka ko si ne so ye onko fa ne so fu ne nya dai emra ona atete no onim ba bi o ye de owo nya fe no obegu aso ne nim ase unim ne dada we kra bonten so kra ni o anya laza aso da mo je wa ye bi ba aso dem woni wa ye de be si abusua case we ya tena so ana na pa do fo be frɛ papa nia ya na ama ye ni abresa no ensem bi wo wa ya na entwa yie se sofo de enka wo bua nyame ma wo obi ade so da no so no didura wa boa ne mpaebom fasting a wa twa na ade ama no kokote wo yam kom bompa ye kwa atwea koye sei na wo de ababa yi ba ya wo se wo so da ye obi ne wo dade ye se bebe ne wo dansa tina mawie Obaa Adwoa mani abresa no anya sam ketwa ampa wo so wo bai ne na da ye fra wa wadum phone eno na nchai woni ne dawie wasafa kwambone so abaji ne sika almost 7,000 Ghana cedis feskana bra wo so mfa ma mame wo case we nyina esi within for how long but na wo twene na miensa ani busumi mpo ena sofuru be ye anioma we nyina wo ba wo so no akoto Guinness no abranom sofo wo wi Guinness abusu ada mo ase ti ye be di case we chi ye beboa baba yi na ne nsa aka sika efri sofo no eho saa na ye adwuma wajani abetoa ne de ye nya ne mu da ye beboa no kwan bia so sebe ya ne nsa ebeka ne sika mewo case second case wo ha maame asifra promase tawo maame nko ne ho na me ma na kwa abade wo de na maame wasam ne san awia yi mpacho masem ye boko ye frame maame esi metia promase ba me free Breman is smart doben bra okay mpacho mfantina mpacho ani me pacho na me wa Accra 2017 me koye many operation ba me ye operation ni mo no me wie na 2 weeks mu ena me koshi agai bi e fa ne samokum sin ne fanti din ye kwa me tewia ne twiden ba o ka chem se na neje me ho ne me betena ena me ka chem se ma wo ba ko ena o se opeme ne neje me ho ena me si okay nti that day no o de me ko ni sister mo ho ena ni sister na try say Sunday on fa membra ni fi na baby a owo no ne bra fi na me si you nti that time ne so Sunday na o yes o ko no mentimi anko we ni bi na me ko baby me ne madwuma we kwa koya de o baby nti ni mu no ye tena ni mu 1 month cramba a month ni mu na na ye de me de fa afru me nyomo ye ba obo me nti no ko baby na me ka chen se me ne de ko ana o si on fa menko nti that day no obo me nti okoba na me say kwa me ye tena ye a month mu ani me so me pese ye hwe na me yinsi no month we nso se month we so na me nyemo a na wape obabi afa na me so mape mbabi afa ana o se aden no no ko sorry ana me si okay ni mu na me de efa efru no me de fa efru me ka che no opportunity ena one meti afa kodru baby na obro otime bo me na me collapse that could be the obo me hu hwe me ni so team na edem ho ina yinsu ana me se aden kwa me aden ta o me sa na so na wa collapse me bo a me hu hwe ani de otaye sa otime bro sa otime bo me oh na ma me adan na wote na be ma bo sa na da so na nete na yinsi na ba to nyem no na wo bo oh yetina wode ne nsa na bo wa na wo twe be ode ne nsa adaya wudi na tamana dabi ede asemuni nti afi oho na me ka chen say yenko yinyin no na me pem baby nti because me mama eni wo papa so ni ho ana me pese me fiefo nda na ke o chan ke me pe sa nti o sire ye no se me fa nche no afi dako ka chen me say ne wallet ayo amafa ne wallet ana me say na yetina yenche bia o ba we hu misu nso me hu nso na de ntade o wallet a che me say mafa o se kanike me mafa no wallet obomi ama me collapse ye mani so te me na me da hospital e wo odoko ana doctor ni bisa me say ade na me ka che me kan de koso ina che me say ye sha mu e manta na me denye mo ye ba ebo nda ebo china ebo ana o ka che me say
nti sisi ade na me na me se me pese wonyi ma me boy na isa so ka chem se se me yi nsin na mebu me hwe na me be ma won wo tie na wo boro wo no obo me nti dako o kwa adwuma na me si nti kwa me meniscus kana o de ma me no ya de bia o ma me ebi o 30 ba aduane wo fie ba meniscus nti ma miska na me fa be nkoto ade o sanso bo me ebiem nti afede na me ho yiwa sabre na nyinse na nyasai na nyinse no 2 months ameko 3 months nti dako de obo me no na me so me ka na nti ne ha no ebo toklo ene wonsusu anka no se wo bo no enya me ko oba wonyem o kuma fede mitimi nya me ho hwe ana me so me ka no nti me ka no wie no na me ka no na na otietim ana me se ana me so me de baje me wo de baje wo nti afa me ka no wie na me oja me mu no ana okọ no kwotena mpa so na me nso me da efomo ho nti me sunsun so leye no ana me friend me wofa oye doctor ni we free mo kra ana me ka chene se wofa se ni na me femu ana akwa me ebro china ebro ana o ka chem se me fanko police station na me ko report na yenchem ana me see you nti me da hwa na say me and that family be 12 to 12:30 mo me say boy na sole from pan so wa ko kitchen wana menu so team na me so retina mpa no so nti me hu asa boy ne ba me twe me kon no na knife na o de ba nti wana me lock do ana me say kwa me ade na be show mu what the sick be wo de wo me ana say na be show mu kwa me tewia ana se mi mbie dan no me mbie dan no obeku me ato dan no se mi mbie dan mame asam ne si waye odoko buzia enkran asam na wo kai akra asem nti ohon I say if you obu mi nti if you no bia ne nsu nti ode baba wo minimu na mi afa mi kike mu me fa mama na oto aye so say mame nti wo free nkran ne ba ha ne ma bet na apromancy. For how long? Me better na 4 years and make 5 years. Okay. Nti me se kwame ade obe kumi ato na wo me seka nti metare ohona mo se wa to seka no. Nti man twe me konkran ke ewo me. Asem no me wo fama me police station people si bibia o boy no. Nti ohono ade chinye no na me ka che me ofa se mint na ha bi me go back to Ukraine na me call me krom nti me kom na me ko frɛ me maame ne me maame nua ne me wofa me fa so ye me nana na me de ne ba nti me de ne ba na mo ka asɛm me no me busuafo no sorry ko no ka kyem se me busuafo no mo ye nkrasefo o mo ye nkwasiampafo because me hwɛ se me na me se me maame ne nua no we nkrase sɛ ma waba be keka kyem awaba be ka kyem nti no me mfiri ne dem maame nti ne kwakwa ne sɛde na asie me wo ye we 7 months na boy ni jaye me hwe menyam 7 months na boy ni jaye me hwe wan hwe me bi ma bepem se me wo 2 weeks na o mama sika no kra 200 cedis efi on hwe akwala ni bi bia akwala nti se be ma no we o wa crash akwada na nyam fie sei endra me de ne ba ha 6 years o ko 7 oba na be ma oba sisi ana dey 40 cedis me bro o school St Michael and 4 days kwa me catch and say miniska kra and kandenansa me de besha akola no de because ku me ni ye me ne meti me ye adwuma wo me anana me ye me adwuma wa promasi ba sisi anu me ho akire ti wan wa hwa akwada na besi me hwa akola no e se wo hia be ma ne mo mo ame o se o won kan odoko obuzi ahona ye fa ne sen kwa me tewia Samuel Kumsin wo ye adwuma be o ye adwuma wo galants but galants no mo ye den e ti say high sense. Okay. E wo doko wo na. There be only dey wo krom. Krom na wo. And but doko no na ye ti. Eti kwa metawia meboa. Ne na bro food nso ye Samuel Kumsin. Samuel Kumsin kwa metawia. I anopa me so for friend no. But na ose yem friend back anwumrem ho. Me so o adwuma mu se bibia. E na wo so wa mantem. Se wo no. Enti yesrawo. This ye nya be man. Ose yem friend back. Eti back na ye be friend no. Yen so ye de brand ye adwuma. Se ye nya ne se si akwanke betumi ne nakasa. Eti wo hwe nya me yadom o kyena bra. Mishaman's kitchen as ye busy me o kyena bra. Say this ye nya be man. Ye nya no te kyena bra. Wati? Nya ne nkasa ma wo.
na yɛnhwɛ no so mumu a wo ne akwada no wate na wa mantem so wo no enti ama yɛyi na twa kwakyire komo na twa kwakyire enti abusua ɛyɛ maame asiasɛm a ɔba yɛ a wɔkan ɛyɛ awerɛhosɛm ɛsi dada aha enti ne nyina mu na nam so wɔne bɛrima no ntam ɛteyɛ no na bɛrima no hyɛ wɔne akwada no wo magya enti ka akwada no kora na nka wɔhwɛ sɛ bɛrima no bɛhwɛ no nso wɔnhwɛ no ayi so yɛnya bɛrima no ti yɛbɛtwɛn na nyame yɛadom a ɔkyena yɛ fiada yɛabɔ mmɔde anya bɛrima no na yɛne na kasa ɛde ama wate na ɛyɛ saa na ɛteɛ abusua yɛda mo ase pii yɛda mo ase pii maame awoyɛ sɔfo pɛdɔ wɔ metwɛr Adom TV Nhyira FM Obra team ni nyinaa yɛse yɛ mount ma wate wɔyɛ ntoma papa anya rubber de ni bia ntoma papa pa gene ko pa wate ala den shram ala den nyamkesi entino kamede maw be me fa maw sesei e kira ba no abeje anyam de ba we kira no wa ma yesu e pese yenya be ma no oboa o e hya kwada no ma wate ana me fa ma beba mpacho mo fa nti o me ammo me pro me fo ka sa me fa mo aka me fa ma ho enti wo de na da wo kira wo ba na wa kai se e ka se e be kya ntoma wate abusua ya da mo ase pi e ye sa na ya na ye di dwuma no obo wa wo hwa won ti ye nkomo na se enti ne wo pe na wo chro eni ade sabi yenim ne yeyo anya se ade yenim ne yeye tu ba chra amade ate ye mfiu yenim ne yeye e sa na te enti ne kai na ehye no enso se enkomo no nyame yadoma wɔkyene fie da yebetoa eso na yede amamu sa na etumi aboa na toothpaste we dan da nyina eya na mekamfo na mede amaw baby bia wo bia wotu bia ya no watobi wate wotu bia ya tobi eye Omes toothpaste wona baby a ewodwa so enie na medada na kono ti se biscuit no we ye lemon na we ye peppermint we ye lemon we ye peppermint me pacha wonya bi de chimsia eye no mukra wotie me wo sena ya brown wotanom coffee saa na be ye obu ho a wo smoky ni ade me pacha wo de no ya no wa yusu de lemon ewo mu no e ma wo se no eye fita kama wo hie bi ya tobi uko eye enkran circle makola bebia all supermarket and na shops awodo a enye na ubenya bi na wato nti kai na ehye no enso eyesa na etie kumase afo no nso udu adum Dubai kejetia Dubai hona shops awodo ewo nyina no ubenya bi na wato sanso na ukọ eye Adekalas building mu opposite eye All Solid FM danim e wan so ubenya bi na wato eye Omes original lemonade charcoal toothpaste ebi friend OMS charcoal toothpaste etikai na esen so sanso e na mekai mo se eye plaster bi ebedja so ahomka heat patch ai eye obi e woni padua no no de wonya ye sa eye patchy me pacho all drugstores, herbal shops, pharmaceuticals, chemists ni ade obenya bi ato o waya eye wine sa plaster na wo de atare ba bia eye wo ya no se bia eye wachi nkase na eye wo ya oba bi wo ho a wo bu ne nsa wo se mayase ya me ya ene ye menstrual cramps me pacho o be white plaster ne sa na wo de atare wayase wo fatare wayase wo sa wo abdomen wo eye juma for 12 hours ti after 12 hours no utimi yi free ho unyi no unyi mpo 12 hours na so na pain ni na neko so enti no pain in 2025 this 2025 no pain to wayade bia muscle pains arthritis ene yesasabro rheumatoid arthritis eno eso to asentini na echi nkotodwe grau no pepacho o why bisa na wo de afaso eye plaster tikaina ehye no enso drugstores agodo nyina mu ubenya bi ato everywhere in Ghana all leading herbal shops and drugstores agodo nyina mu enkran for no monko origin chemist
ɛna Ad Pharma, DM Sphere, Saf Health, ɛna Kumasi Munkodani Pharma, Alpha Dio, Panacea Pharmacy, Koforidua Gabson Pharmacy, Eastern Chemist, Tamaliphone in Amunko Malarigo Pharmacy, Takrade Ebuakwa Pharmacy, ɛna Knock Chemist, Mubenya Eye a home car hit patch ni bi ɛwɔ hɔ na mato for bulk purchase for number C 0599 802297 and answer 0248 509 003. Home car hit patch was it feeling hit what you say etikai na SN so abusiama menko na menko dija tew menko dija ɛwɔ Dawood Herbal Clinic aso ye me free wope na chese ye begin krato kakra ti ma menko eye Dr. Ketoso me mano akwaba Junior Dawood me ma wakwaba na aseye te say Dawood Herbal Clinic said the more kwa hu twan die de bia medru ho no na ni pedom egu ho no. That's right. Fire wuram. But as Obaa me enchia Adom TV ne ya hwefo nyina baby obi azuti obradwumadi Dawood Herbal Hospital at enchia fro at the mouth. Yete ne say study ya ma location no ma science so ma ya hospital no Kumasi edweso krapa baby a mo hwefri bia no obi si Kumasi afa edweso ka na ka kire driver na make say obi si okrapa Metro FM old Metro FM ɛhɔ ne yɛ adwuma joda kusi memenda kwasi dan kwa ne yɛ adwuma enti yade ahodo a ɛha obi ani yare de da bi te platform bi azo ɛka yɛ hwɛ ne yare ho enti de aka nyina no to ho na mo na fabra na Obaa pa nro ni nie Dawood ointment ne Dawood 360 capsules enro mienu baby obi ɛhwɛ Adom TV ana say TV station bi obi monitor bia no omomode aso obi nya biato ene anope ye maame ba ko free konongo ye chia konongo fo nyina o se ne chi kase no aye ne ya ba se mfie du ne 10 years edru ba bi kro ntimi ntini ne mu na ne mu ako ase na ne wo fa ase ne ba bi ene ma obi to obi bre no Dawood ointment ne capsules no ono afra odi adanse se edru no ma yensesa yensa no edru ne ye adwuma se ba yawo pa ahotutuo obo anaposo timi ye ne ya da bia wo fa painkiller ba bia wo hwe bia no Dawood ointment ne capsules ne da TV no so mesre ko pharmacy bia ben obi a herbal shop to ointment no na to capsules ne ka ho enti de oba ne se e bia na wachi ene ye wo ya te se ye maami dia na wo fredi adansi wachi de bia wo hu ho mfa nsra wo obi ben wa wo ba na se wo kuna na se obi a wo ben obi a no manen fa Dawood ointment ne nsra wachi ne ma na nom capsules na do pa didi na yimi ensa nom enwumre no anom ensa saa ya wo ne nyina be jai obi tena sese o se ni sisi enzo mpeni sese bi ya nkoto ayenna kwasam eno an ye gina so nante because ye wo akwada afoforo a de di kan ne sa akwada no betena se akwada sisi nya wo intimentena se ye to so akwada no be wia sisi ne nya wo intimenwia ye to so me ensa ne se obesori anante osisi nya wo intimi obi wa wanyini onam onante kama but onyini nuru ba bi esese bi a na okura poma onam no wan krapoma o ntimi ntu ne nan ko ha ne ha oni kuna wo hwe anase wutie no edro ne ye Dawood ointment ne Dawood 360 capsules enti to ointment no na to capsules ne ka ho na for ointment ni twitwi usisi na emu ye wo ya obi de no ne sisi na emu dwan ne sa asa mako otena se kakra o se ne de no mu hyehye no man bi free ye free takwa ye chia takwa fo nyina tam so ne ba bi a mo hwe bia o se ne sisi no otena adwuma mi se ya o ye fashion design or pam niema na takwa ho wodin pa o se Dr. Drew ba bi kura ma me to shop ni but then wo capsules no ointment na ma metimi bo night to aso saa because e bia na adwuma wo ye wo tena seche the more na wo tena seche na pressure be sisi no so nti wo bonso wo tena se kakra bia na wo sisi mu dwan wa asamaku Father Dawood ointment Israel wo sisi echi anopa ne enwumre na nom ne topaye no anopa didi na nom yensa enwumre nom yensa wa na obefre wo sisi no mo badwu sei afom Obaa pa obi a wo tie sabre e bia not came ma yemfa ye number ne ma no se wo hwe nso a ye number no go screen na se mo amotie no Dr. Dawood number ni
0244 88 64 37 0244 88 64 37 yen nuanom a ewo abruchi baby a wo hwe free bia no say ope hospital say oba anase baby a wo no problem bi na wo face number ne support WhatsApp 0244 no offer doctor na obekasa ni aye won hyehyɛ say duro na wo pe bia de nya ne say wo Europe baby a wo bia no ye be bibia ma onsaka enti obi sisi no nso no ne de no wo ne se pane sisi ne wo se de obi ade ye no otena se kakra cha na ewo no obi ofro kai free insure fam kra ko take junction akra edin obonso ogina kai ni ma ya ne se bia o ya ade bi ye but ontime ntena nche so ye pani ana say free 13 years eko o de toda wo 360 capsules na to ne ointment no me say for ointment ni twitwu sisi echi baby a wote ya wo na nom capsules no me ensa no pa me ensa nwumre sisi no be dwofo Obaa pa wo be shi obi na wa bandage ne nan mostly a man ataye both ya bandage ne nan na odinam ne nantie no kra nhye da nye sede tie sasabro ma enipa bebre nantie ho ayede amom no kra enti ye ka say sasabro wo so a ma me papa baby a wo hwe free bia no Dawood ointment ne ni ena da TV no so wo de me se pharmacy bi e ben wo bia na se baby e ton abibidru okwa wo so to doctor Dawood ointment ne ne capsules ne bi enti say okotodwe ena sasabro na bi wo ana ho obi de ne timi ho obo se obi kura ho a woni mo bi o herbalist bi ana ye de aduru akere so ba ya de no kwa na aba no no painkiller ono mfa ointment yi ntwi so anopa ne enwumre no nom capsules no eyaw na wote wo ne kasa ni mu nyina no the more na wo ointment ni ntwi no nom capsules e mu bedwo no fom obi wo ho a ne de na eduru ba bi e mu ka ne sa aboa bi hyem enya aboa bi a ne hyem fada wo ointment no fasra so anopa ne enwumre na nom capsules no omi ukotodwe na edu ba bi a na ho edu ba bi a wo nante a wutumi se utia na wo fada wo ointment ne capsules obey okay obi de no nso etwe na afa ne to ase enti onante a okọ kakra na wagina ontimi nante nkwachi obi froka wutumi se ba bi a nipa ye nyine dure nuru ba bi a se obi so ne mu ansa na wa frokai ontimi mfro steps akra ye yi so onya Dawood ointment ya ene Dawood 360 capsules no baby ote sa ya wo na twena fa ne to ase no onfo ointment ne nsra ho ano pa ne enwumre no nom capsules no emu bedwo no fom onsa no na ye titiri ye ntine ye no na ma ya hoden so obi nya stroke yes ne fa adwojo ne nsa no kase wo ma na se do mpewum ba bo nse ne nsa na ehwo no yes ewu anasa adwojo no ntimi mfa anya hwe because stroke no ntini no moja di ntimi mfam enti apart from se kase ni wo moja ntimi nya adwuma wo enti ne nsa no so mu a wo ntimi mfa anya hwe wa won nsa no nan ta ye titiri mesrew so won nsa no nan ye titiri capsules na adwuma pa no eno ye ntini mu adwuma na ointment na ye numpem enti wo de anopa bia didi wo take breakfast wi anom da wo 360 capsules ye 3 nom na nom oint na fa enwumre miensa ointment no won nsa no baby aye titiri ni nyina fasra ho anopa ni enwumre won nsa na edu baby enimu aye yi as a light bi a shock wo bebre na feel sade no okay or hair na say uti ya Dawood ointment na capsules edro ne nye na gane baby a obenye biato enti doctor number ni bio egu screen na say wa ma men sign fama 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Obaa pa capsules nye mapemfo ene nye makoda Obaa wo ma ne ba no fo akoda wo ni 13 years intime nom enti every 13 years 14 years e could be out me nom so Obaa wo na se be ma wo obetima nom ye hospital ho medical catch agye Nhyira nko anti say ye stroke diabetes pressure awo ho ayede ama awo no niema waye de obeye bia ma obi ay artificial be 3 times amfa Dawood Eba hospital say so anamo bra na duama yaresa bia be kama e diama o de ani jiebe kofi eti ye bre no ayebe no ye ka wo say eduro no nya na ba bia ye ton waduro bia pharmacy over the counter herbal shop hospital no so kumase
Ejiso Krapa Old Metro FM. Her number no last one is 0244 886437. 0244 886437 and 0201 681717. Dawood Eba Hospital. Osi Diama Yarisa. Dia Emma Ayarisa Ampa. Yedamwasi P. Yedamwasi Dr. Dawood Eba Clinic. Dani Dengina Yako Woman Chain. Ekodi Apombo Day. Enkomo Enensu Yasako Woman Puno. Anu Biemu. Entisani Watche Muno. Yadia Wodwa Waboswano. Se Uwasaya Dieni Bia. Wako Woman Makachi Kumasiya. Bepiem baby bia wufre bia no de bedru Kumase Krapa Junction meboa ejo so kan so Old Metro FM Old Metro Krapa Junction kokoje wa yaresa na entumi emmo Dr. Ketwa ye da wase pi ya na wacha Dr. Panyi wo de amaye wo se afa ne pa ye hwe nanim omomoden se obema ye hunu ti da se na ye besan ene wahia abusua ye da wase sa na me kaimo ese enche kra me twa me hotew na makwaje nkratoɔ ɛwɔ ɛyɛ akosua hɔ na me ni abadwafo no atena se ɛwɔ case no ɛso anti no dade de nyina matari sɛ na ya na me ka no Judiac ɛna apam ye wode ɛma me number no ɛyɛ 0544772775 ɛna Sugar Beauty Bar ɛna ma me hair no ɛsan so ɛyɛ me makeup wɔn so Kumase ya number ne 0553 118834 0553 118834 na mentuma so de Evelyn eye erama papa bi wono so na ya na o mame fabrics ahodo nyina o lasers Nigerian wax prints French lace called lace beaded lace paradise brocade liquid mikado emema mpaboa bags jewelry any ade nyina me pacho o Kumase ya ayedua se Afifa Junction near Ivandi Hostel eho na erapa pebi oton santuma ni nyina mentuma na nsenya mishe nyina wono a ene so mi mu ede ema me pacho betumi afre ne number no 0244892608 0244892608 also ye deliveries nationwide to wo srem won kran eno asa ne awopɛ no wa afre obey delivery no na ode amount mentwa me hotew na me nkwaje nkrato tew emfi akosua ba ewo ye ba me ni abadwafo no betena se yatoa enkomo no eso oba akosua so mu ema yen yo ya so mu dia na me kai wo se ye kwasie da ya nim ya on the 15th of June 2025 year What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon top send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yes nana. Not day. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send me ska. Din kan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem my transaction ho da. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download app na two phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 05
053-109-0068. 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. On visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537-152-118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Ji edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture yi wobenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinam. Abrochefo oseye eye Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni ane abrochefo nko na edi enti se wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France anasa wo Switzerland me ba chawo emfa woni kra wo fi so ya beka me se tribal wo ye se wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono anasa wo ye fremuni se wo di afahye bi anasa wo birthday bi na wo die wo to wo birthday anasa edwe bi a wo die no wo betumi e de afa Nhyira FM so na ye tumi e de dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ni abrochi fonko a e na ye etu wo abrochi ba bia me pa chew wo video anasa wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anasa betumi afra ye no e 0540112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo ye bia betumi di afa so ne wo na wo de amaye ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama friend. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na dey. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send mi sika. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye so a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction wo hoda. Ah! Debbie. Enke chibra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay, yo. Tap send. Papa no. Are
Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Sabutu ne womu no fisane na aye obi kina be ye wa sa wawunu enti na ye sa na tie na wa fafutu ne womu ne kina ya fa ma me ye wo nso e sa pepe na etie enti sa na ene ye bedi nkomo no na atumi aboa na mamenko eye panel no so Lady Gold me ma wakwa ba why fair as usual yey why fair papa so for me ma won so akwa ba me ma wakwa ba na eye big mama me ma wakwa ba so yo na ye bedi nkomo akosia so e wa ha ye ntinsi ene nkomo num na ye hwe se de ne mate oba pama me mra so lady na fa ye wura ene nkomo num adwenkyere ene mamenko ye nua ba ya sabi sofo agini dream wo hwema bible kura ko se nim dia me man ni te ebia ye yira na me hwema me ni age so a wo kan a wonya akoda sabi wo kwa asori sofo busa ne sempa na emede sa asori ba na sabi wo ko se baptist na baptist said the sofo kan nyame ni wa na ene ye ya ma sofi edi dream de bia mo de sabi nyase ye kaseti anyame dwuma nenso enwama bi wo ha ekoso atwase ye hwe ne brase sanse maami asem ya ahomete se onyin osofri ne mafrase benyi ne mpani fie so bible mo he fa ne atwo se sofo bi na obeda nsana sabi wayiyi ahohombone ana ye se maami se ye hia ya yensu frɛ ne de no eno eye nam asem na ewo bible no an nyoma bi wo ha sometimes I will see you use ya adwene kakra sabi wo yenye sabi obi ato adu agusu na ma wo ye se anaba sometimes I was wankasa will come to your consensus say enyoma bi wo ha nipa ne ka kire wo no dwene ho mienu na so for mu atimi ka kire say Jesus mabeda wo dem ana me ne wa ya yi ana ma wa wansa angels se me wa bible mu ni fa na nyankopon oye nsankyere ne no sa nyoma we bi sisi ye eno ti media meka se menua ba no sabi e wo mo se eya de ne nso so e fa bi no ono ana ama ho kwan ama na ba sanse se obi nkyira bofra drunum ana se wo yare a obi num aduro ma ya afo sabi wo na hawo ne nso so enwoma bi wa ye wo se yanka se yetibiti gina se de so fukan wo se odam kra na so gu awade so anti papa yesu wo ba bia wo se ba bia wo enti se wo yare ana sunsun mu nyoma bi kra na hawa se de na mo adwo wa kra kan wo se ense wo di bia cha ba se utimi so da e boneta sa said obi no dani ade oni say spiritual nyoma but sometimes so say nipa ya dwene kwa kire we de me de fa bi no meka se oka ho bi na we nyina abanisa enti ye bedi ho dwuma said ye wo kana me de ama obi so Lady Gold wakasapa lady eya futu onti se ne wo ka no utia na watu wo fo
wahwe ne yie pa bi se ne asofo saa no omoda so ne namu o yo mame emra sofo tisim komunum na yenhwe Obaa Adwoa medase nyame nshira mechia tiefo so asem na Obaa Adwoa yenhwe ade bi wa sofo ne maame na asem no so won hwe ni yie pa anya obeka se maame no wanya ade sofo no emambofo pa sofo no yesa ade ba ko ne se mumi hwe ade bi se nipa ya wadwen se bibi ha me o party a ye kan kire wo asem mu de wa musi agya mu nyankopon no som na to na mo nyem hunni ani nyankopon ni na me ya sofo na mo adi eni be di mi gire bisa esa sofo madwen no oh na so mo ni nyame ni mo nyem pai boni mo aso la mo kokra mo nyi ade se ya sofo no yes sofo tami man hire nso so amawa kese odi tun se ensuo na wo nom no obi kwa tumi de ni sika koma sofo sofo sika me de ko ya aduma ni je boss mpa me mbodi wo be sika na ka ni nyanza oni nyanza sofo Obaa Adwoa medi what do ka man say sofo me ka no afi no matoka je na sofo tinam na ahomani ni ntu da bia ahomani no mi ntu da kwasam matinam wusi fie na so wusi na wusi wasi fie ono yere no ma muntimi ntena ho na sofo na ma metena wa metu akoma ma muntimi metena fie ho because oni nyansa yes sha Obaa Adwoa sofo ye duma me se sabi obi da osunda ye na why na wa won so sa da ye ni bi da why da ye feelings Obaa Adwoa sha ba sunda na wo wini obi ha wo se bi da get rough so what Obaa Adwoa eno ni se ye fa ni se mro won nyam anu so akoma bonnim sofo pa na wo Obaa Adwoa tie why na so sa da ye ni bi da Obaa Adwoa sha adidi no so won da ye so Obaa anabema sa oya sense cha sa ade obeso ana ya na spiritual marriage inti mama kwa menne asofo bi ni kofo bi ayemku spiritual marriage nku spiritual marriage nsuo aba kakaba no spiritual marriage fufu because we pass ya to the sense Christ say Matthew 28:18 go and preach go expect the gospel ye kanyam say na ede what assemblies are so them assembly suffer and can't say ho yo assembly suffer and can't say be ya kwantere na kwantere no kofi efrihin ye ka akwantere member ayi Israel fam ha no minim kwan ana ma bi so obi ye keje tia na say fatek road watere me de kwan akwantere nyentos akwantere ya ayi ka say bucket suffer no be dan o bucket go no anya ba na te say damo no be dan o be perspective market no ma wo ya de no so oba no wani ade na fe sase ne ya de e koso kan bia bi hamo ade kan bia bi hamo e ya reho samu bia ni je nipa no pe enti asofo na radio so ade ya he de be because ya have ya aduma ne ye no ye pe ya dia ne ana bra enti Matthew chapter number 23 verses number 24-23 o se so fu bi be ka se bra no ha enko o ya za Matthew 24-23 Obaa Adwoa so be ka se me wa ha that person was corrupt. You were corrupt pastor, and you were fake pastor, and you were arrogant pastor, and you were the diva pastor, and you were trumpet pastor. And we have a lot of kind of pastors in category. Yes. We don't call anybody pastor. Romans chapter 6, verse number 9. Or see what the other so what am I saying? It is a Muslim satra. Can't see a bear. Some bear. Big Mama Brum na mensign of Adom TV and Chakra. One ebe free. So Big Mama, this is common. Yen share emechi abefo ne atiefo ade a ema me dig no ho yawo ne se obie ne promo asofo ne ba beda ene ne beda moment a obebie wo promo obi awura mu bia no obedi udwuma enti me ko siesi me sofo ye counseling e wo property so se pass on person ne sofo be hia na wo kan wasem bi hia no a property na so no adi nkomo ne se sa so dem ho no office bia e se mama bi wo ko ba be du jiri sofo no am wanya asam e sofo on fa left o he na watch obe ma skate fafa ka ko ne ka o ma wonfo it no Big Mama case na no see you. Oh,
kisa wadwene we mu anye dua na ofane se owo problem the problem no no wayama edininya na wo bia se wotene nyamem na kwa asoli ya wo nyame ketwa sofo ketwa wo buchia na wo da no yo big mama me fa kwanya iso na ye sign off Adum TV no me nsa abo anesa Adum TV be som enche kra na ye mesese du ohene yiri mesese du ni move discussion abribia ma me akua tena so e de bra ye no enen so wi wo betena so na what the abre Adum TV asom te big mama to aso Entino, we are suffocatua, we nyame ketwa wa abusua na wa woda no no. Also akasano, was say one num sofo num Guinness no. Ne baketwa no kwa we sofo nanim. Nanya no nwanwa. Akwala no kwa hu say sofo nya papa. Eh. Enti say wo ma me ne dia adwe na wunya aye. Entino, wo hu ne hu say sofo no moment a wo ye na adwe so ne beda no. Ono so follow. Because okasa no wa ye bia che. Wa ye bia che. And so it's trigger sound. Oh, it's trigger baby. It is a we have a town. Yani empathy bako ho. It's moment I won your virgin. No what na se ache. No one hwe ni so obi ni woda, wo sei. I am pray. Enti sa age ya ni wo mu. Ebi no mat say kurapro. Chese no ya ba ya. Pana me ka kire. Oh, okay. Enti wa ba bia no. Se wan hwe hu ye wo sa time na, wo sei. Sei Sophie wasade hu asa to so a wono aba wo dem wo ma ho kwaye wo aba wo dem abefa usika but say wo say so besaji sika no because what the hu ato so it is say house of form sade hu na namu eso no re papa no de hu na to eso woni na nipa wo se kitu ye ma adwimu do wo se adwimu do ye be dwane no nsuo ho saa se me nyama de se message na ye de wo ye guban from Sankrofo Obaa Adwoa by their deeds you shall know them our for a man awale Adwoa bi mi say se ya so for bi si gura wo no asole so baba asole enya asole bia kwa na eboma fode David enya asole bia na eboma fode enya abusase bia na edua so no baye so fu bi wo ho a wo ba fode na edua nwumra wo te bantema o wo be yin sa asofo no no kwa de eno kwa de baba ni big mama nya botre na ya re ya ja impartation debi o ti bia na se so ma ne de ne sa to so ni se wo bia ni se be wo se ma ni pa ni da o e mo ya ma de se ma de ko so no o se ma ni pa ni da ma ta ma ya come say wo bi ha wo ya so na me girlfriend ti aso de mo wo bi ya wo bona ko mama na so de ko wọ́n tún ẹ̀ jìnnì síkà. Ayé business. Mama ni ọmọ ẹ̀kọ́ sọ wọ́n sọ ni pé. Kí ni ẹ̀sẹ̀ bọ̀ nkọ́ aṣọ ni papa? Kọ́ aṣọ ni papa. Sọ́ni ẹ̀yẹ kẹ́nyà mi ẹ̀sẹ̀m. Yẹ jí báàbù di. Ẹ̀yẹ́ aṣọ ni ẹ̀mí hu sẹ̀. Wúwú aṣọ dẹ̀ mu hɔ ayẹ kẹ́nyà mi ẹ̀sẹ̀m o. Nkọ́m sẹ̀ nkọ́ a. Ẹ̀ máa sọ ní ọmọ pẹ̀. Ayi Obaa Adwoa. Mama I big mama sa so the papa me da otonya so the papa o e ye wo no na se so ye papa tie obi a wo ye bi okwa so le enye so for me ba o me ka me tire wa di so for me ba ba me say me ka se ma ni wo mama ni obi nti mase obi a wo ye bi a ne so ne na asore na oko me so ne onya ade tie same me mama de se me penkwa ja ma me kra me mama unfam unsuo ntuvu me so okay me feel because ma hu se ho na nya dai enya me me botaye na ho tie yo eno na smith na da kasa so papa mama nka se mi kiro yo babu ho bitu ho ye tire no obi fi ho apa akota akoko nso no yo church na nya o enya wo ni nya wa de so penkwa de wo na wo papa you are the church enti me botaye na say me pe heaven me botaye na say me pe say wo bani maame a wo wodi yedai ana fra me maame saman ye ni definitely say be ye ko nye ense hwa wo be ka tem say me yare enti obi yare enti me emrebu na me no nya adai no correct what am I say o ya da so me nche say wa gine nya aduma bisa ho say Sunday so for not o ya so for now nya mahunu we ya me pa yi omo so nya so for ibi ye tumi kasa tia no correct even your church members
ebi kwa to nika say ama me ba ha nyina me hunu we me kwa ha me nsen so fo kra ka bibia e dai akire me sadi na wo mu nti ne beto ayo wa mamu sa no yo abusia for evangelist craft ade abusia ima berewa eja bremu na asofo sabi de dru wasa na ma me bremu ne betu ye fo neja na ye kan say ema na nkasa no pina prekakra ene no obi apeso ti bibi ona sum me pe upper hand bi me pensa bi e wosoro ena sister edi na yate na bonten yate obi ni obi awu mienu a wontimi nkyire ne kunu up to date okunu ye sofo bi so dan na mu no mu nyina wo but wontimi nka ho hwe enti ye tufu de a asofo bone ne de Yesu kura kan wo so wo mu wo ho omo de nkyire bone nso beba enu na na edidi ni petire mu no obi anya kwankyira wontimi ntina but nyankopon wo kan ho tie mu da se rade ma kwan ma yob so ni bo eba wo so a se de na ebi mu kan according to statistics na ye mre according to statistics no say obankasa normally is only be man sheda ko macha ti me sisi so kaka lady good ya se me na me presex ni o na wo so say wo pete me lady good lady good ya se me na me presex wo ya se that's all the game me ni wata bi ni wata bi kind yo me talk to you so kebia okay akosu aka sex you jejagu yanko so hori awbo nti o mo hu se wo bo big mom se wa not accept you be you know I be boss no kukuseku I know very wo me direct me someone say akosu ataso see a man say you two one mo for say because obey one not really a very weak and you'll be on you can assume say because of who be big when so no yakopon bo be all the 2 million mu eti me the woman be na woman mu that I say eti man is say mama money da ho ne asofo asrasra bebrebe na besra me ngo be no say the big bantu be shout to one sofo yakosia so aba be already here be gu bantu e be saw mama asori ba gina mani nka so for me ba asori da nyina be nsufie num ni wunhye me nkom da e ha nkom hye ni ha wakoto ayewa unse ayewa wade kwa ye den ayewa ya koto ayewa 56 ni wato moko 50 ni wato 100 kiwa tan fo obeti kino ayo ati kino very free wada minti bita ekoso ayo ma echi be ko wa ayo de minye we na ken na mehu eso wo watafo ye wo de abai be fo ma be ya papa common sense ana ro na ho permission say ro na ho ensamu sisi na so papa wo mu o kan ye kan say ye no on say papa wo mu nyame so Christianity nobody no demon on this earth can disrupt Christianity. Oje, bonini wo papa so wo mu. Nti na ya ni bi ko nyame ra bi bi ye akọ wrong no na ye ka ho asem ye akọ wrong no ana ye ka ho asem no mutumbihu awo ho bet ye mani pass what ni na ni ehunu no se some ma kind of things ni we abansere ba ma basani na abansere bonus e mema de brebo bansere yo so ye be kwa homa no so ahwefo ne atiefo mo mfra na mo mra so mo metre mo adwen ye ne mo ani nkomo na ye hwe ne nkomo no se ne atie hello diska wasan dia kan free who abrochira wadawroma outside Ghana 0549 801751 obefre WhatsApp call 0549 801751 hello me mama drop papa hey asunje kan nka so for the graph mama biggie and mama go to say bibram kuramu say bam oh fanza bomba men papa babeti say Omamba Kwame Mokuli Adona for original Nigeria the birthday contract papa. Okay.
Messi Majora so onto no producer for akati why. Kwasam Oh yeah, do my papa say ya so my point here and pedia. Any fa boji sepa. Bibi ama kan yan kan say apu kuseku. Oh yeah, duma. Any I want to know. Me body tell. Of a quarter na champion profit je. Oh me he. Na me kan bibi say ablibia pedia ablibi bra idi apro. Any fa bi ntia sie. Ma me he fidu do ade atrasie. So fu say bi nya kono na ade dre wa. So oba we ni fi ode wanya ni de so fu wanya ya. Who fear was bebre ko abroche ne obi nkasa mframa no ne hello ejaboaten abaso all the way from Austria. Hello ejaboaten yempeki ahadie ni bi hello Hello. Hello, Obaa Adwoa. Paudini baby akase free. Che femi TV amekase free Obaa. Kama yentie wawie. Obaa Adwoa. Tie wo wadawroma. Na na po santi otos mi no ni o. Sama yentie wawie. Mame ba wabaso ene awie na ISFM maji baby am sepa ISFM da so ebo listen na ya sane mo me ni bebre na meti bra boni nyina baby ebie mu nyina nya sam gotwa na de di kan no mame cha mi ra na da so from power sante achim profa he no na me ma me ya osofu yi adi ni jurumu yi me de me gidi se osofu no ene ne kan se obeware no oboa no ma otu sa how ni free ni so a obeware no enti na me gidi se oba no ma ho kwan e ma one ni hia na me de me se yenu ano ma no bi ni se we ye me matie we obetimi pori ebo keke tiro be hia ka Yesu moja nka wani ma kire ebo no enya asem ketwa esu bia na wan hwe ho yi a ugo sunti yu edi Yesu ngi bibi ni Yesu fa bibi se ho na tambia ji se ye de da ni ha kwada obi se osofu bi de wetimi abo na mama eden eno no emwa yen nyina yen ko ya soro ya ko ye mo yen pa bo na mji de Nyankopon no o ti so bi o wan nta umu Nyankopon ka ho ye da sipi yen ko foforo so hello Obaa Adwoa hey Obaa Adwoa hey Atampo Brofe kwa bo hawo jasu je ka what me kura mu say bam so say bam ye Obaa Adwoa Mamecha amazing days for market for so ko black washi Obaa Adwoa flip me am for say akosha pokuya daily dadu puni for America mem ofuri asanta chima go mi chano pa Obaa Adwoa obeja Nigeria the United phone no kwata na kakra me kana say ya best stress of phone ya me mfra wo mu a obunya yo me brofe ya me mfra me ofakwata ya mfra no obeja Nigeria ya mfra no wo dwene no ho so mo say ya me afra mu mo na mo say da mo di samone can say force of woodie na wo be so wo ya wo de bijo be ko mu kura no na be ma no wo no ko furi kwata no so wo furi kwata be ma no so bi so obodi pa yesi baby de sa frijo airport sa iminim Ghana Airways assembly eti Obaa no me nyini ni so wo ke kan nsemu ye o ma so fo abedwa ma sa fo sika eti ye nya odai asemo kola yasba obi send me the same message o let me be sa baba no so nti wa mu anhia no na be say ne bitimi nka bitimi misa no hello Obaa Adwoa ma Joso papa say eno se nyame adom ho ye ye Nyankopon adom ye ho ye ma yetie wawie from Austria no monchis of banyin no answer ye nchis of panyin na ansa o ayade a mo ye machi ba de odi machi saa na okoye ya okoji girl bi sika ma no first camera 10 million na me ko bompa enguso ma oji akodi ni juma bi enti nyansa kro no na omde ne nam ne ye kan sam hu ne huna emma no tie se nua ma no se mokọ asori a moma ye usu sori an ensom boma yensin bibiara na bibiara ne ho akwankyere bia ne ho asin wu a Yesu be wu ya odi ebo ne ache ye na oji akoma Nyankopon
na muso so ma so munya mo hene se na Paul ka chi Timothy obia pa sam foforo atie wona so de ende girl ya so obetina ho ya o to ananse bebebi be man ka so oponti wuna wo busua ho na wa me amfa nkɔkyerɛ me ankɔ yo ho ade ansa abetina ho ya bra ye nuanom ma ye sremo ewiase eduru mo no ahokyere wo wiase nti obia didi ne ho na wo ma ho sɛ da bia kwasia bɛka gyetia nti no akorɔmfo nso mpɛ kuma se da edi saa zan sofo na wo ma ba na yakob pamta de di hunhuna nkrɔfo no mom ye ni na hɔ na bre eduru mo brebɔne mo ne nyame nya adwuma yo ye nyame eda wo so ase ye nko foforo so hello me ba Dini baby okasa free. Dini aba black penny safo ni na black. Ni na bra ma yenti obrata. Janse pepe. Didi mo afase na me machine no na ha jini sa. Na obagi last case ya obaya okotena akra ya o tinu kunu de sekan papa ni. Ya besle a good bless say me mani bi ti o mo ho pa free sa ni mani. Se sa pa se ni Obaa ne Canada no Obaa de oni ne ko ana no problem a wo de sika akọ no so say nti da man ba bi o bia ne esre no won transit no so na adwin na akwa bia so twafo ba de yi no wa no ne hu sa se no say no kure senya no kure na yi sinambo etina ni aba ne sre wa bla wo so ni ble na so afi ni de so nya ho ble pa hello. Yeah, hello. Hello, Suffer Bright. Hello, Obaa Adwoa no matter what you say. About Nhyira FM, so my NTA where we me chia Big Mama, and I'm chia Lady White Gold and so. White Gold. And me chia why lady or so I need whiteness or so. Mpacho I gold in the bar sana white number. Sana white na ba ni on fan chemi. Okay. Na me chia bishop so ya na wa pray na beti am. Of the graph. Bishop the graph ya na pray na beti am. Obaa Adwoa. This is Obaa Adwoa program we dey man ke ni pe wu pa wo Ghana ho. Kwasempa. Program we dey nyame Nhyira FM ne ma me fi ni Obaa Adwoa mu nyina nyame Nhyira mo. We say gay ya o second case kura ro say that onu kura wo hwa asem ni kura say be 5 years or 4 years. So for pa we say Obaa Adwoa mbeka we say mmiri bi say sa so for bi o mu de so for ba ha ma me kan say bi mo pa de ha kura ya na me kasa 25 do say so we nyame so for pa na say we say nyame na afre wa cancel kura so be cancel wo so ma wo yire te wo nche because ma no mu ba cancel ni nyina no enyi o mu nyina na omo bibi nti no mu ba omo be so nyan o aye de wa gre bonsam na so ma wo mu so ti ase ba so for we de wa gu asofo anim ase pa wa gu asofo na me de Obaa no me ne ya adwene sika no omo de bae no Obaa Adwoa wa anya because normal ba ma no bae no wo ensenkyere wo yi no wo fie ho no skills wo yi kire no ma Obaa no mu say no wa far wrong side pa etibi de sika na wa anye no nka so mkwa akoyi mfie mu ni de me ne ya adwene ba so Obaa Adwoa be kan mu say de mo be fa de mbe ye de mbetimi bia na ma gini sika ama no nyame Nhyira mo Obaa Adwoa ame de Obaa no second case ni de Obaa Adwoa work shia be ma wo shia na bontene wuni ni ba bia wo say e na me ne na kwa akoda ade na Ghana fo ma bi wo mu yo mo de sa na ensem bebre abusua na yenko foforo so hello yempeke last caller hello Obaa Adwoa Pepe good afternoon. Afternoon sister Kunadu nie. But your name ni Adwoa nie me fe bia mo mfa me. Yo my entie wa wie fa chaye. Ma se me ma me fe pa. I miss that woman. That woman. She's fine. Ma me na se me okay me nye. Na Adwoa fom. Se na so fom o ka se odi bi a che no. Be ma ni so no mu no no ye ni wi. Ebe to me na be ma mama no kwa mo ma da. Sanka kan so mama mo kwa ma be ma nyima ye bibi. Okay. Ai mama no so kire Awurade se me yesa na be ma na nware ma wewu me ho. Ti ma nye da. Nti mama no no pe o ti ase. Nti onu ana waye. Sofo no wana da no waye no juju, wanya no se, onu ne nya na ho. Ne ho na ye de.
In a second story, no, so no. Or Bawon Bema 1 month, with my fair man. Aden. The Piamut Musiana Menu, and I mean, there, me. How dare you, so like I say, Beman, or boom, Beman Baboneda, or Bow, be in your Moabia, if I catch a Beman on show, Banama. Mama, in the Hoka Clark. Bema 1 month, who's the man, mamma? Ah, Aden. Obapa na kasa sanu o si nyonko ba wa betra kan sam no oboa ne wona na ye de de o si ya to ne pen yeah yenko foforo so hello me ba cho wudi ni ba bia o kasa free so good afternoon oh me chia Obaa Adwoa me chia big man na me chia osofo na me chia okay, me pacho wudi baby a okasa free. Pacho from okasa free Canada, Toronto. Toronto. My entie we wie. Because we catch young man say. Osofo etedua. Akumayari adro. Oyari a mo yari a mo ko hospital. Titi. Now, so for Mabano, Omudada, Watson, and then a mere human or more young. A sika, and a ma, and then one more years, human. And the minimum mamma now. We are dear Obaa Adwoa now, what for you. And to Mamma now, that's my note. Yen so ye da se abusua yentumi enfofrefo biem ebre no enti yentumi but lady ne yebeboa no ye wie ya forukum de say ya ye bedi akire ne yakogye ne sika na ma no se wahunu na minim se na ni beda ho henceforth na ni beda ho eye because Obaa wa 9 de si de o ma sofo da wo sa so wahunu ti de bi si wo boa na ne ho na ye ne de se wahunu enti abusua san na esan wo ho esan wo na tada nso so a obehye obi no enioma wo mo betimi aye obi bi na wani kura free de wo ye no so Memfa kwanya iso memwishi special birthday see Emma my special people be a mensa akande dikan kra eye mian kasa me sofu nimpon ai me papa madie nyina no kwasam odifu ata sofu ata ai apostle ata KJB ai ntino papa birthday ai eye 8th June no ti happy birthday enko enfama apostle ata me papa na that's one no apostle ata KJB I just love this man okwasam big mama papa no me so brapa me nim dada no kwasam apostle ata KJB shiashi no kwasam ewiase nyina ehyiashi ene papa yi no kwasam so for happy birthday enko enfa ma wakoma pa wadwempa wabotre papa wabotre se ye so for ata na botra de ma wona na yiri nyina o ma botre happy birthday sonko enko enfa manya me de pay na afenso so no another birthday Johnson Buachi Ajiman who high court registrar Johnson Buachi Ajiman High Court Registrar also eneye wa woda happy birthday enko emfa emau ai entino sana etiena fei ohima Esther wonso ene eye wa woda happy birthday sonko kra enko emfa mounti ohima Esther enono na just oh okay cameraman OG cameraman ne ba no hima Esther no oh baby girl on that so no wow ti OG ba na that so no pia o akra no ho fe papa happy birthday enko enfama eye ohima Esther ai na enchia we na nka me pesa Adom TV live na nka me wo se me de fa Adom TV because sister Sandy be a guy
Yes, I know we hear me with Adum TV so no. Now me the video no. Msa me the ama DJ Frankie's na brain Monday. Besa dabo. Na this a Sunday be a guy. No kwa say na o hala me too much. Frankie's video no. Brain into we cry up our because I don't any life. It's in Nyame Adwoa. This a Sunday. Be a guy. This a Sunday. Nyame shira papa. And some men right so can ye Nyame show. Me da wasi bebre, me da wasi pi unkran she. And then some men now can ye the mame any idea. Me da wasi and a face so no. Tiger Powley adafo yeah Tiger or say camera guy or say Tiger also Auntie or say Tiger Adum TV Nyame show or say Tiger Adum TV the director sa e wo nyina PK pakwese no Nyame show mu nyina Nyame show mu papa e wo Adum TV Joy FM baby amu bi amudi mujuma Nyame ensha mu me da team ni nyina ase Nyame Aduma ochina ye Friday ochina Obaa Adwoa betina dwam na what to play the fa dia mayen ato adwumedie no so na ye de akwako weekend no na Nyame Aduma adwoada obra adwumedie ye be san atena se biem ya to adwumedie no so sane da ye no ye de emamo no mechia me papa encha sonko enkoma me ankasa me papa eye Jimmy vibes Jimmy agla me papa no know me see the form cry opa Nyame hira wo Nyame nchira wo sane wo taye nioma na chi no sunsum wonam wo taye chire Nyame hira papa sanso so and Mr. Fifi Okran Nyame enhira won so I okukuseku producer Mr. Fori Enyan Kwame and Afei Sister Hannah my baby girl and look at some the men's girls the guys girls what I say it's remember you know if you hang na no I Sister Hannah Nyame show yen sama ya na ye kan ne bewie na watwro na konframam me ka konframam a e ko online o twro brofo to wa beko wachi Sister Hannah Nyame enhira papa Afei Pauli so head of technical social media Pauli so ha DJ Frankie's Piao my darling boy the serial kwa be mellow DJ Frankie's Nyame show minim ba se meme wo fie nyina pesere Pauli ushi ana no wo fere obasere se sie obi adwoa ba na sere ni de akire Frankie's nso ba ya ono so se de enko na me se da mo sheda na so ohunu enti ya da mo ase akwasianso sani yanko a Nyame hira mu ofo mimi fiu wati ase o mi o na the phone say have fi ono okukuseku abusia ya da mo ase akosia akasima kakra bi yemfa ni dwa na aka no na ye surge media so okay ye di dwa dia na me pacho Ike Esther Enterprise now What's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama fro. You know what when you say? Masonya ye hye nana. Na dey. Se baby ameti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba ye nso a me koyi a e ho sem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction ho da. Ah, Debbie. And catch you, catch you off say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phones so. In the process, maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and you more Europe. So America na Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, yo. Tap send. Papa no. Are
you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Hey, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name which shemeno. A moye titriti. Mean to me, pon sorry. Who name one? And me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture. Ain't Numbian san wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Anne 3P garlic mixture. Emma moja edu mwafusaneno. Eche natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now no madam for coffee po catch me say. He work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for 2 or more 2 guson. And yasem ketwa. 3P garlic mixture. Woko tojene wapaso na sorry ya. Wo complain no. Sa wonum 3P ya. Ebe jani se hum. Edroi enya ma pemfo. Ema woma no fo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Abroche for us say yay. Aya Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni abroche for nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo. Emfa woni kra wo fi so. Ya beka no say tribal wo ye. Say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye sremuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo wo birthday and say edwuma bi a wodie no wobetumi ede afa Nhyira FM so na yetumi ede dwuma no kama na yede ama eye free we ye ne abrochi fonko a na ye eti wo abrochi ba bi a mepa chew wo video and say wo photo shoot to be e de na wo
number na betumi di afa so anaso betumi afra yen you know 0540112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wohia bia betumi di afa so ne wowo na wode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some from. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me ndaba. Ofa, pacha mama friend. He no kwa woni abri say. Masonya ye hye nana. Na dey. Se ba bia meti ye tumi o. E na me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu na nipa kura discount. Yo de ba yenso amikoyi a ensem bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction wo hoda. Debbie. Enka chibra catch offer say on download tap send. So download tap sender or send this come away. E baba to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android o so kuta iPhone o and once we download app na to phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, neje se u kayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle.
Nanda na wote ho a stiff saa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe me no. Emo ye titiriti. Mentumi mpo nsore. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3p garlic mixture ba. Enti num bi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3p garlic mixture. Ane 3p garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha, nano na madam Fukofi mpo ka kire me say. He work natural health for bi bidro bi omodi aba. Your friend 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo 3p garlic mixture. Wo ko todwe ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3p a. Ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Abroche for us say yay. Nhyira FM Diaspora Connect. Ane yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni abroche for nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo. Emfa wo ni kra wo fu so. Yeah, so we akan, we fancy, we ewe, we ga, we bono, and so we slemuni. So we dear fashabi, and I say we birthday be na woodie, or two birthday, and I say, it may be a woodie no, Uber to me a day a fat Nhyira FM so now yet to me a did you want to come now yet the amount, where Bochi from kwa and na ye it's who a bochi baby a me pacho who video and na say who photo shoot to be and then na wo number na be to me dia faso and na so be to me afre you know 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo here bia be to me dia faso ne wo na ode amaye ye no be di dwuma ne kama kai say eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masonya yeshino nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send miska. Dinkan wodi ko si wo bisno ni pakura discount. Yo de ba yenso amiko yi a ehun se bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send the if you see a fan baby ubia so what Europe and America Canada so kura Android so kuta iPhone and once I download app na two phones so in the process maybe say promo code the no about Nhyira FM asho e basa automatically no ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.
Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name which shemeno, a moye titi, mean to me, sorry. Who name one? And me free jump by and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, and Numbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mufusaneno, eche, natural garlic papebi, any idea. Aha, Namo, no madam for coffee po catch them say, he work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture, now man for 2 or more 2 guson, and Yasem get to 3P garlic mixture. Woko to Johnny Wapaso na sorry, who complaining no. Sa wonum 3P ya, e bed Johnny say edroi, enya mapim for, ema woman for, anasa nkwada wonya nyemfie dumie no. FDA, agi edwedie nkratsoi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops in them. I'm brushing for us say yay. And Nhyira FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connected. Ewo Nhyira FM 104.5. Na jumedie we ni ene abroche fo nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo. Emfa woni kra wo fi so. Ya beka no say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye sremuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo wo birthday and say edwuma bia wudie no wobetumi ede afa Nhyira FM so na yetumi ede dwuma no kama na yede ama eye free we ye ne abrochi fonko a na ye etu wo abrochi ba bia me pa chew wo video and say wo photo shoot to be ede na wo number na betumi dia faso anaso betumi afre yen no 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti dia wo bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai say eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo what's on this channel okay ene mam check them sam fro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Offer, Pacha, my friend. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in Pacred discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me brave. I feel quite a move with some semi transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye charge £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay, tap send.